E au te mua e whaatalofa ma haufolofa. Ta patu le te tā. A mi fo i leanga le leo le tua tātou te militino ai le leia fiafi. Ma tako fia fo i le toi amitalia fo i o tiu teo whaiva o ngā luenga e mesi o le tautua upo le tautua longo pui ali. Ya alo o nanga le Blue TV a mesi fo i o le prokalami o le tauta iai. Ma le maruia whaiva o le tātou o te ruu i le dei fo i yafi o le aso. Nga fua aso lua se fulu o le masina lona lima le vore dei tausanga. Lua fe lua se fulu ma le wha. Fitu minute o te ai nei le tu la wha e le manta ina ma le manta lupe. Pe o tala di se unga o le lofa o le tua. Ia wa o lupe sai lea mga vau. Ia o vau ese o le utato fui fatasi. Ia ilona lofa malona fa maoni. Ia o fia fo isa e puno wa i mauru fao o wa fo ile. Nganga wino le vau mre fa e no le tai. Faiva fo i o le tautua. So o se tu ai ngā tautua. Tautua futoto, tautua matavela. Ia e me se fo i ia o le tautua upu. Ia tautua tua vae, tua lima. Ia me se fo i o le tautua ai tau malele. O fia lava lea i te whatino i nei tautua. Fa malo fai o le faiva walanga tila le alofa o le tua o i friseu sapi ma au malie. Ia ua tango fo i ula, ua tepa i ula, ua tātou futi mnu ula. Ioe, ua tele fo i upu i manu ai titi upu i mala. Ioe, peifo o le tala i fale o pō mao fu mei tulu i tau. A o le alofa i o le tua, sa tapu au ina lo soifua mlo. Wola le umfai ai. Ia ona tātou toe. Sila saanga whaalupe o le tai au i le dei vaenga o le afiafi. Tau mai le lei e peo le ingoai po le lua iali. Lango fatasi e peo le tautali e sa tupua. Yoi, a tau ili. Ia o defo a sa tupua ale ua tātou fitai i mauso e peo la tau ili ilo nā lofa. E le maanga ia o sula le anga le lei o le tua. E fo ilala utari tonunga mau tutu. O lo vai lua tutu sa i tātou i whamunianga le tua. Ioi, wa lava vaenga ua mawhai ona anga le lei mai ailo tātou mataisili le langi. O ana ia whaamanuianga, o lo o tātou tufi tau whao i le aso ma le aso. Ia, ele le ia le atua, i te mi umalava. Ia, o te mi umalava fo i e whaamaoni ma le lei lava o ia. E o tau una le asiata le fo ua. A mataria tiu te mwhaivora dei fo i vai aso. Mine nei aso fua, fia fo i e. Holo pui li ilo tau pa ia malo tau ma maru tātou tala noa au mai au vatu. Ai mai sore nei aso o se aso whaatau wa ina o leva o na mata i tuina mai ale toa tele lava. O le mamaru lau tele o le tātou o tunua mai se ilan tau e fia e tuturi mata i le tātou proklame ma ona o totonga. Ona o le aso lua se furu lea sa matua tau rai mai uma iai. Tūlanga fo ia o keise solo o whaanga solo nei. Ia te ilo foi. Le anga o na o level na sau le meo le wai mo so o ilunga ia o le tātou. Benga te whailangi me tūlanga whapena. Ai, o le a maua le wha manino ina ma le wha lau te le ina. O nisi lava ia o tātou tala. O to emiso tala turi tau ina. I le nei vanga o le fiafi. Ai se ia usau e wha whelo i mua o ilunga o le proklame. Ma lo le folau manuia sa moa. Ma lo whai o le whaiva. Ma lo fo i le ono sa. Yoe wo vai atu o leva no tu tari mai tatou purkala o le tau te ia ia fa tai fo i lo tau te talo o lo maua i lava le malosi fa fo ina e ia fo i le kero le pesi o le furu ia furu ma sangia ia ai ia me e ma fai e ona tatou fo i lele malolo i fo i tūlanga e maua lo singa masele e toi fa au tatou purkala me tūlanga fa pena a talo whātou i whio i o le tala le lei, au whaingaruenga tofi mo tau whare au whaingaruenga pa ia ale tua, o lo o tala whaauto, ea o whaafale le malu, i turu inga uma e whao le nei ke lope, ma tau i au te roa nei, tātou i Samoa au se talia Amerika ma so se tafa, o mata matatu foi, i nei tātou wa missionare nai ngai Afrika, pei au Afrika ngo vai e koe, sole. Maka ukia kala inga ka mangai fai mai i manga ala fo i natu ia makuvo e ri fai ngo fieli lo waru ni aku ese ai e alu e fai mai ai e ke alu e kala i ai io le tua malana fa o le tanga e mise fo ona na tala le lei ai u le a fa pe o le te maua mai ai lo leo i le taimi le nei o le live atu proklame pe o le a e maua mai si taimi muri ane ono le ese o tatou taimi
wa o ke lo ilo ai po le me o valu a po o tou pe va ve au foi po le ala ai a fai te maua mai o tou misionale ia po fe ala ia fa manu ya tu le tu mo fa malo atu o tongia o se walanga tila o fa pulo le tu ali malo fa yo le faiva a fai e kala ngoa mai le kusi pa ia sa feoki kanga kakala i o ngor sua fo ke riso ia fasiotia fasiokia au so o Yesu kasiar kang kale fa mai ngai ronga mo ngai le fio o ya le oki mal tanga ta voi le o John le so pele Yohane le so pele a o isi so o Yesu nga o kala i kala le ia ma fasiotia tangata vale na fa maturo ni siole totele ia so o kuai ma Paulo mangisi ia fa solo mai ala ia le ye na o lato lima ina le tala le mo lato tu lima ina e pe o le tala ia li ava o tu lima vai o li ava se i ho o mai ia i kai minengi ia fa tar fatu e yo ia te o tu o nisi o Papua New Guinea o nisi o Pasifiko o nisi o kala i Filipainga i Asia so o se vaenga sole o Samoa o le atu nu e sa ili malo talo fa mo fol fatu fa solo mai lo fa kalo fa no tato por kalame wo mapa anga mamae ale tauta ya e male Blue TV fa talo fa ma o wo folo fa mo fatu li matu malo le nga lulue o le asa kukang fa ngias o le asa kukanga e fa ia se imatua fa ke ia i ka ma le ainga le nga do fenga ma tu mai fo o le fela wa uma ia wa uma fo i ka ma fo i le surprises ma me o me fo ia wow o le shocking o ele tinale te mafuta mai programa le temine o ko ku kusa le faingo o mai le vai aso le shocking ma me o ko fo i po le o tatou to fai al tala ala kama fale lima o le akor kanyer fai popo o le ke o sion ko rua po como sanga le kana long ko rua nga fai fa mai yo anga fa pele ya o se mangore me ha kasi o tatou to fo ia ni meta si sala matua Russell Young ka kasi la le kanga ka o te longa na te fa ta waina ia le sautina langa pia la kamale ekele a foi le nga fia ki nga atalo fatu sia uso ya sunga le fai pisinisi ya salama tua io Russell Young o le tangata pe ia va ai ile tino e pe o se tangata ia maka ko kala ngoa wa se fia sia uso ya sala kala wa ai tu i ro ngole o le mafuta mai sa mo ka fai pisinisi fai real estate kamalo al tangata la o la nga pe vili me fo wili er ko in mar ko in e fa piko ala nga fo wili o la nga pe se e me fo wili er kamalo se e mai la lo fo wili er kamalo salama ko e ka nga fo wili pa u war kamalo o tangata pe e fa ai pi se tangata te fa le ano yai e te vai ma walalo ma kulanga fa penga o le ko mai lai fa ko ngai ka kale ka ilo fo i mea fale te mo le moko pe kukusa i le fa ko nga ingor ko mai o tanga tale mai le tu o ila moni ile tala na ile sisi fa talo fa twai ile fo i uso tu lo fo o to mal ve ngol prokalame va talo fa tu bo fo lo fa tu asiata ya te o tu malava fa malo fa yo le fa vale ni eso sa fa ngarwenga o la ofisiri le asa e uso te whainga ruenga. Po le mea foi na uma mai lava ia lele leo le sauki ngā ama ka longa e whaase se e mai ngaru whaase e voi le leo le vidi mai. Ama ka longa e se e mai ngaru ngā leanga o le ngaru mua ngā le leanga o le kamara ngā o vidi mai. Ai ua foi la nei vai tau o le maru le ua iai. O le vai kau le o le maru ua iai kako. A o nginga se e lau ka oko le mawhanga o le parangiki. Va talo fa tu to fine a Samoa tu asu talo fai e me se fo ia ona to fa fine ia le va ma to malava ia le fiunga ta la fuma nisi fo o to yuta o fo lo fantu a siata le vanga fo le fiafi ia te o to malu te va tu le to te mafuta mai me se fo o the yuta
Blue TV and tauta ia e supporters. California, Seattle, o fia malava sikeke Las Vegas, Texas, me uma fa pena. E a fatalo fatu mo outou i le vanga vevi. Outou uma fo e fia le proclame le Brisbane au Italia po Queensland alo atu New South Wales e maso la vasistete fatalo fa mo fo lo fatu i le nei vanga vevi. Fa ke a kwanga yo sfanga uia ka lo fai. O asa soifua ma so fana u fatalo fatu o so ya kensi mus mritato tusi. Se ke mi fo ia saula o kamba lungo le tato proclame. Ia tala noa nisi fo yo ana au nanga. Ai si ka ko momoa, se fa te atu na ye tanto wa so soifua ya man so fana. O ila to fo i wo mafayo na tu ina mai now, se to fa to ala utala le. Ai li va kwa so fanga o te le au ngata o te fa mana tu pe ma fa mana tu pe la ngor kala kusi. E tu pul fa to tua il tau longolongo, talo fa ya ngalu tungia ma tau maftanga. Feelinga Cameron le mafuta mai fo ile de fiafi fa tai mafuta mai. Se ko fa kwa la ukala le. E mana ia lo tango e senda ia lau ia le aso whāngau. Senda nga i tauta ia e page. O e mōmai. E le leina e whaingofie ia i le tato au whaingaruenga e mese lava se uso ia cheiki a misa. Ona ia tango e saili mai ia mai up to date fo ilele. Ai a whapea o le ka ke whelengi. E le a whaina i e tau. A o le mekupu. A e ngofo ngai lama whawesend mai a kia. E tu sa peke kang foi send mai ngai ranga le larka e aolo se aso fanga. E menge mai koi kiki ka ilima se furu ka ngaka e messenger mai e te au matala no mai mafa malo mai ile ikula. Mana tua mai foi la. O le kele o ka ngaka e messenger mai o le alu foi nga ila lo lau a. O le kule inga ila lo lau message le nga eva fai amarkaya o kule ila lo kule lo. O au foi. Tu lo wa peano o fai atu. O to e talo sangatu. Ona o si vaenga lea o leo te whai lava i lo o lofa ke lea o kou e lea whaina e le se e free as whangau. Ai a e koe whai mai lama e koe kango koe whaki ngā inga mai ei mao. Ioi, ai a whapea fo ilele e le ngaka o leo ke whai fua kua e le isa ukupe o maua mai ai. Ioi. Ai e koe whaakavingia mai maa, uma koe ka sen mai, ma e koe kau mga avoideru ke kango koe ke sendi kongo le mako, walanga e sen mai e tia, o te le e whaia. E le wau le whaia, kua kako waka i runga. E whaia le mato au whai ngā luenga, e mato producers. E ngafa tau lima marisunga ya Misa, marisunga ya Ryan. Le wau kango la e whaia tu. Nei te wau mai wa ele fia mai a hau, le hai au kiri e whaia ya au graphics ia ma mea no. No, e i tato au whai ngā luenga la tau te whaia. Pa wala ye tia o ki ngofo koe wha mangaku iai. Ai peila vai e tunga, la akele e mara unga luenga e whai. Ia. La akele ai wane e le fia mai, ai know e te mala mai lauta, la le whai ake. I uma e nga a whai lai ki kango sen mai a tia uai, uma e nga paua i wha ia so whanau, ia watu i lunga na o so whanau, lena sendi li tauta iai. Ia o nga pau fo inga o so whanau, o le ua maua le tato producer. Portato production team. A wao isi kai mi whakua o mga kua ia mea ka wasofanga. Inga ua o sa whai lunga le tato no fua lea. A o le tele o lo utaimi, o le tape na ina o tato utala o oto, vili sa moa fe so ka isolo e kausu e mengi news manga ia mokako. E le lau o tue whai tu whapena e wha malu lua tua ina inisie, le kele nga uma inga sen mai, ai uma gulproka la mea koe whamai. So le asiata you sad. You said nga vakwala ka so fanga nga vak because it ngai kango sen mai lunga tato ila u page le ka ke feeling ye but please anything you have to do to ya e mi sia so fanga ya please send do so kango facinga nga luenga mo kango add why ka u mai lenga o ngai kile bolivanga e sawe ke vai lunga tato por kala mel to ya e lunga pro tv ai ta umai na itile like nga ka ko page e se ro wola le nga awa afa pe ki fai mai ke au se se kana lo ke fiwa su o ina wala va nga ka umai ke o e de si de makwa e va fu lunga e ke de ya lu fai singa nga luenga e te tango e like ma e kango share tato por kala you know. Yeah, it's not vaenga na bo to so so ni to and that goes to anybody and everybody.
ia la tula nei tatua la tula nei tatua sosoifua ia matatua sofa nau ia a ke ila o misi kwai oi lo no winga o le ele ui le faitotoa o le ngaoi male faumea ele ongi upu asiaka o upor kuspa ia a ele fia ikar kuspa ia o ke kame kia o le ele ui mai le faitotoa o ia o le ngaoi male faumea la ka ko amaka o le asa soifua mua o le asa soifua o le tama matua ia taatiti po le fautautanga ia taatiti vatu fo i le tapau le fano ami tuanai o le mapu ia o le tuia ana moti maola taatiti ami tuanai moti maola manu e tele la joanga lo wiva se fulu ma le lua tausanga i le aso wow so pakpaki e mafuanga o pakipaki leanga o kama makukua i o le mako wala kaua iyo ia o le ai por kalame asiata le nei vanga la fiafi mo le tuai lo faanga ia manu e tele le joanga lo waso soifu alo faanga mai lo fana u sa monei ia wa sa morenga mai ka ku fa manguanga ia ma tunu o mamao ai mai se fana wala fana ma fana wala fana ma lo faanga ma fa manuanga mai ile ainga poto ai mai se ole ekalesia manu e tele le iva se fulu tu sanga lau to fari ta paule fano ta titi ya amitu nai moti maola fa popo to ai fa manuanga asiata manu e tele lo waso soifua o ele tamama tu ya mai tau te yae ya asiata ya i New Zealand o le si tātou aso whanau, o le aso whanau, o kaka pise pentena le whai mereu. O kaka karingi ala koe whakausanga papakiu, sia o papakiu le whai. E lau longo mai ume next door le leo kaka o mkwa leo kile. Big Mama, la fautele. Iyo, ai o ke fia lang one of the biggest fans le tātou purkalami. Iyo, e uia fo inga pie kukuia nga kala isika mi. Ai se ro fia ye litina. Lima se furu mara iwa tau sanga. Ia olo whaanga mai isi au pani popo o wika fiolai. Vai tui whanga. Male whanau ai mai se o grandchildrens. Ia ma whamunianga e watu. Ia asiata mara tātou proklami o le tau te iae. Ia o ere tina Big Mama. Big Mama. La vautele. Inu ngore tātou proklami ni vanga o le viafi. Ia marisila. Ia au te vai tu e si uso po si au wo fa pele pele. Ia au le tama ta e Turia Bene Weta. Lima se furu mariva fo tu sanga ele so fa mrianga malo faanga. Ia mai asiata mari tanto proklame nga ta ile maruelo wa so ifua alo fatu low twin sister o Big Mama ia nga e ko e fusi ele si desi. Ia mama tua lo fa fsanga i se pakeke KFC. E fa manu yai lua se soifua ia so ta lima se furu maleiva o lua tausanga ka fafkai le ko kalo fai o ro ma ko fo ngai ngai kenge ia ora se tanto wa se soifua ole a jonga le iva se furu male fa wow sorry na ngai ya ka ko ya mai sa ba na ngwa pasi maleiva se furu Iwa super fatu sanga o le tina matua ia la sela ta ai feite. Alo faanga mai ilau whanau uma i nei melepone au se talia whapeni usila Samoa. God bless. O satupa itea ensa sa aisa vai. Wui! Ka viola eri. Ia, koe whaiaku langa lefo ko whaiaku ngai le ia fio anga. So le ia manu tele la tonga riva su mal fata usanga lo fionga le valasi iyo e polo fionga singa veyanga anga finka la fa pai o ia le fio le tulang ia va su anga metole fo ia fa fa tau singa fo ia le betu vitala ia sengi le pule le malu ya sal murianga a fa fa ko mai sa pai ia o lo fionga le valasi au nga fa pai ia asiata msamuel leoi tapa au mare manu le la taua ka lo fai maru e tele lo ipa su fa tina ia po mama i wa o fie ka uai nga yo ki nga umangi o tangata nei o le fie mata e mai mo mata tano mai le nei porkala maru e tele la tonga lo ipa su fa tu sanga
ia alo faanga mai asia tama le proklame ai mese fo yo ainga o malava fanau 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 ia ma wo mai masani ai mese fo ile kalesia ma fio anga wata ua fa muni atu le tua ia o sila fa mungi anga yo ke vakua fa pe ai o ka mai e muso e vatula tai lunga fa muni anga se uso ya manatu le le manu e momusu e vakuaka ko e momusu e vakula ka usanga le sunga e manatu le le ai mese fo io se uso ya fa ya kopo io le tantal fa ile le tuisa mau band ya manu e tele o lua so fa nau fa lilo lilo o le ala vale lua to ina wa yai speak the truth ale o ko inga fa yes fa ngau ye se ro fie fa pe so fa ngau o ye musu e mai kama musu e mai ngira kausanga paulanga iyo e fa manu ele tua ile atoanga yo lua so fa lilo lilo iyo ko se so pungi size aso fie is ai so fa ngau fa lilo lilo o lua muni atu la le tua a fia lava lua te usanga e ia tali tonunga o matua lua matutua lava e foi mare tali tonunga o le matua to tele lava ni lua lo mani lua fana alo fa tele atu ia te ulua ya ma ya asiata ma tatu proclame Siafanga Valawina, my dad, he's turning 64 today, please. His name is Malo Valawina from Eva, Faleapuna and Salilavalu, please. Alofaanga from his kids in New Zealand and Samoa. Oh, ikalofa. Ialena, very manga yofika siafanga. Nga kuwai ya pasi punga mailo ilungar kako. Ya, fabrianga ole atonga don superfatu sanga ole tamama tua. Ia malo Valawina mai le fio anga Eva fale apuna e mese foi o le nuu au le leile o sale la valu le motutele sa la fai o le vanga mai na iawalo i New Zealand ai mese foi o Samoa manisi foi o atiru ia le ngago Filipina a le si fo mai asiata o pengisionge ia bui ia mga kore le o pengisionge ia le na manisi lava ia o le a atoa o to wa so so fu le nei aso nisi fo yo pe o fa ko isi wo ka ke ia kwa wa mailunga ya amuni atu lo wa so fu am to so fa na o le ata to tato malolonga na ona fo i mai lava tato i yalo i tato o totonga ai masi le vaenga na ta oto mai ai ia le case lea na lau le so se tauna fa ile lau esa tauna fa nga solo ile so mo fa ia fu fu nga case fo ile o ila toni to lima peita o le ye le vaenga le o tu atu ye ile aso for really ai ka ke foi mai ka ko fa so lo tele para me wo musu wa ile fionga ya tala sa eru ese male no fo fa masino e wi lava o le o fa musina tu langa so tanga va va la lata male o lo tu wa ia ka ko malunga ka ko foi mai ka ko ia ia Talofa lava, Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of South Auckland.
Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future. Chile ua tolu se fulu ma le 5 minuti u te daily tu la e fa ile te ba to New Zealand day ia ai ua te ala tolu lima te ai le lima ile te mia Samoa e bei no fa ia tu foi mai loa ka ko ia loa ole ata to oi ma tu wa save u ilunga ngi ya so mo nga faifa e mi so mai ngai tu la me tolu se tanto tu pa o te fie fa ilo atu o le u fa te u va ve mo wala ma so te inga malisunga ya mau Samoa. Ia ole ama vave ama tatu wa te lord tatu te mi masani lava male auso e join mai le ta o le lima ni usila. E te lo fola le faina le pe afa pete ua tuai mai lava ia le mauso makua ya kuivasa. Ia le faina se mai e leona talila na sua. Ai wo manatu fo. Wo man ia leo le vave mau mafso ta inga male sunga ya mau. Ia se ma fa so ai me se vo na inisio vaenga to te fie fisilingia. E winga i le tau tonga le nei aso mafuafuanga wau te loa le tau mate. Sa au wai ele sunga ya mau. Ia o le sui o le tātou wa porkalame o le tau tai ai. Ia inisi fo i o mata upu sa tau wa mea inai muli nuu le nei aso. Ia whatalofa mau folo fatu i lau sunga le pule sili o le tātou wa tau tai ai around the world mai Samoa. Ia walango le mele wo vai akuai. Wa kaunga faifu ile leo el pule sili o Samoa, pule sili o Australia ia kui vasa. Ya alela pure sidi ko uni usila maloli ya fua ila o maua afio baye rungo tanto fa so masani le vanga le viaf ya fa felo in fa talo fa ne tu la fiafi la to fa vai malai la to fa siata ya por fonga for tato por clamore tauta ya mai fi au manga wenga e le aso male aso ai nga ta foi le ya ona fa na foi sa fe ngai ma onga ya lewa fa mai ina fe au ma tu tole ne yaso ya ta tonu foi le nga mar fa moi ia ua taunu saonga le mu le to tele ia mamalo le atunu i ainga e pe ona masani ai ia fa felo ina tato wo ma paanga o lo mafuta mai so sei ture la lo langi asiata o lo fa peona tuli batai le nei por kalame i afi taitasi a wale ma wo se update ia me se fo le longo puia li o se tato tunu i me o lo tupu ele ngata i Samoa nei ia a o le afianga o na tato tangata sa mo so sei ture la lo langi fa fe loi foi e lai fa fe nga mo la to fare tua ani ngata foi fa fe loi a setele il fono le malua le wa matalia le fon tele malua e pe ona yai le foi va yaso ya le ngata foi le o malu onai aus fono nai fa fe au mo la to fare tua ya ti nam ta ma tu fa ta si mai
ia whawhero i fo i le malo, ai le ngata lea, o sui malo umo palemeno se tato tunu. Ia mai lava i se au piko makua se ia pa, ia se ka mai kiki o tia whalongolongo ma maka mai moa, i le nei proklame matango fie, o le tauta iai. Ia mai lalo le whale o i Samoa nei, ia whawhero i atu le swafa man malo le ni whalo Isu Kristo. Malo whaafitai a fua i lau o maua. E ke iloa a o alu lau wha malo, malau whaafelo, i malau whaatuli, malau sunga mau. O au ringi ua ukau se se whaapea, o lau lau ngā whaakau pouri ko kongo le pare mingi. E yoi, o lele, whaatore mole mānai au lau pai o loa ua ke wa ngā waa fo ina wha o tei tono le mauta fono, le kua inga whakaro whale, o ieri whakaro whakaro mau. Ia, maftai a seta. Ia, tono esi foi se taimi, ona toi tau nura i o le sa o le sunga ia tui visa, ia po le uo fo i mai Australian. Ia, ai, ia e whapena lava nei soi whanga, wa koa kele le mamaro le atunu, e whaina muri muta, ia tato por kalame ma, ai le ngata ilea o nai tana noanga fo i mai lalo whaleo. Ia, me whailanga wa kala kwa ia i kua mare whakalo. Pero pe au di e fo le o ngā kokongo, nge kau sanga por lam whai o me tau sanga. Wa ko ki kia fai kula fai ko whakalo. Mana nga whalola siat. Le a o matua o wingo la utala. Se pe o tu fa lo ele le ya kula vai nga mai nga i lor kele a tu lo nga ngisi voi fai pule vai ko ngole. E pe wa mai le mamalu fa fai pule nga i lau ia te ole usu. Ia wala ngol tau so ayo tu vasa. O lo te lo le join mai o tau so ile o ko yeso nga nga ka inga ngai me o le alu par mengi. O tu vasa ia o le ali ia o le ali ia le taimi nei le o mafuta ia kakama ai le i pe fa pe o le join mai ai o le winga nano fa tuai o matua tala fa unga la fo ia tu langa o le anga i luma male pe o ko fa rongo ngori le kau kare mer kakama ke o misia o tu vasa ia sei ata no fa tu mo fa tu matu ke o ke le se ma va ve fa asa le nga umu ai le o lo ko le we ia mari mai ma tala mai au ia Palo se fo manguia siata. E la sunga le fonga tato e. Maftanga fo necha a fiafi. Pa kala fo foi ka ko fanga le masangi uma ingata ta yai. Au kilani. E le ngata fo le e fatalo fatu fo pa mal malu. Tato no sa mo lo mo tato. Por kala melene e fiafi e fa pe fo ya una tofi le tua. Malo se fo manguia. Le wo veo sa mai siata o ke era. Lo fa no mai le la o solo ku nga le fa ku la nga mai lo sa yo fa ku le ma ku wa lo tsale ya mai foi wa no va ku lo pa be asa or ke fa ka sa mai so va ve o so ke fa ka la i le foi fia ma sa wi fa no ngoi ile ka ko update mai sa bo para skala ya ma lo la vola sai mai nei ya soltanto programmi alo ia ma lo fa vitai o le oso la le oso mai ele va ale a mau o le oso la le oso mai va ale le oso me feita tala ele oso mai ele oso o le va o que vai a que le se fa le ko que le se kakalo e fia fai le va ale le oso mai que mi ora so fia ngalo Si ata le se ga bon modelo ba ku ho ile ka sa vani la war ke se tu lo wala fiafi mala bon modelo bo i man ku fo mo ngai fi kautse le gi ho ile ya i ngalo ya o ro wa ngai ke ro la lai ya tu no ma se bon ngai fi kautse le gi le ko se la fa la lo ba ku mela e umanga vele va oi kuro i sa vani e wa ku la fa ngona veve si ngere ai ngala le i fa ngona la ko manu ka au mi milo lo ya ya la fa veve se la ai wole la va fa la orki aru ngi bo se ek mo lo ma ku pa mai no ka soga se mai apele laki la kase ela nga yel nei tula fa file ile toi tau no foi ole sa ole ta uso foi ya tu ibsa ya pole ngo wala wi lo ai le lalo langi ato Elvis Moli ya pa pele toi nei tula fa fi ya walo la vale e fa por bola sieta ngai lo o la mai la camera ya nga o mau le Yo lo que fiu e sua se wala kila usa tu i vasol benge waka popole ayo kasi paka ngile ka mangyang vai mai wa wo ma ya me fa di o yo wo ma ya so fa nga wa ye pong isa so fa nga fa di do ale fo la ko fa di do ko ma ar ka nge de ai ya maru abi fale i lo fina ngalo tu i vasa ma
ia se la ia vala o leu ke vai ku io e nga mai foi la o mai ia o mai ko ma misa are o sa mai foi ai no ngor ma por kalami ale o fai ko ere ka la ngar ka mera ka malo o yo le ona o le vai o le tele ona ia o ka ku kala mali wa le fo tilo mai mo mai man lo tele le tunu ai malo la va fai o le fai pa o te mana tu se tato o loa ai Samoa ile nei vai ngona via fi tu vasa mau se ia mai se tato amata ina vai nga ole ale se va inga na yai mulinu ule ne ya so le tai a ona le la ina ua amata ta urumanga ole nei fa masinonga ma mata upu o makua pi o fa karikaringa ole fio mo se angeru le langi le aso tonu le nei ole ase va inga se yai le lolofia tol mal le tunu ai me se fo ore ta tonga i tolo longa sa yai ba fa pena mo wa se ta o tonga fa mo le la Stai asiata mo le avanoa, ia. E ta tonu le nganga marfa mo o se taimi le leine ia o fo na fai lo le tunu uturanga uma. E pe ona yai ta wol manga fa msnonga. Wa leva na no fo fa tari yai le tunu. Pe ona yai le so aso luas fulu. A masina ne o me. Le sa tu mai fa msnonga le a ia wa pe lava o tangata au tu ne fa msnonga. Ia e pe lava o le sunga ya Samuel ma se on tolu ya sivai. Ia ma sivai nga tolu le wa. Le wo fa popo I molianga ia le pe ona afia I mala fionga le I fai pule ia fe pule I fai matasua o salenga ia o le tofa ile ia por sunga le le siasi tofa li o fa tau malama au aba ia male tofine ia Lise Smith ia asiata fia fai lo le tunu mo ese ngo pese le lava ia so I kako fa singonga kako ke poko ia ai pe kai wo le fe kawi ma fuanga foi o nga ya nga luenga sa fa pe nga lue ko le mla vale sa wa ma ya nga fina so sa se ya o nga le lalva vea ya ma mala nga luenga muni muri ya nga ula ko men mla vale le se furu le lata ya ya wole ma wala sa no ai sa o fa le sa ya I lava tonu sa ma foi ona mo mai nisi foi o tato wompa nga sa ya I munu so le fa ke ia le kulanga sa ya I munu so e mo linga fo le kumu asia ta pa msnonga fo no sofa nga paunga ko nga kumu sa kai loa kai kai me ka famsnonga bo me famsnonga o swafa ainga o fanua ai pe kai famsnonga ni e asiata me moni lava ia ele nga ngaka mai se piko hu se kasi o se tato tunu nga wai so o se ngaka sa mo wala no sa awai e ai fo ina isi o tato wo ma paanga o saporas tangata lango fo ma fie tato proclame o tauta ia sa malanga ta fa fao mai atunu ma mau ma sia ainga le sa kasi ba ye ka ole nganga fia sa o va tu fo ye nei fa fe ngainga na I war tato por kalame tauta ya siata sa o va ke kai mu male to tele male lasi o le tunu sa faiona to va atu mo nei fa moi e ui ina to lo le tato fa msdonga pe on sa no to fa di o fa tau lama isa ma tanonga fo ya nei ai le fer tato por kalame le ala o to watu walem ta upulas faraile e re-mention po le a to vala au lo pe ya le la ko a makalo ia ka ko makau ia I lo na tulanga au te tele ia pe o si tulanga na sia ta tulanga na ye fa tu mu lio mu nu e fa te ia fo le vai e le se tulanga e masani ai le tulanga e malenga fa lo malo fa tele maule foi to tele ni sile ko meni mai lungo le tanto wa live sai ma lato io ina lau sau noa ngai to tele I foi na yata na inisi lava o tato fans al proclame foi lele wo felingi foi o vai toi o me tua tumu lava o na tau maua sina au sa I linga I Samoa o le atonu lava le mafua anga ua le talia ai ele fionga to mai tai fa masino ia talasa le lona fa se ese male no foa ile ilo ino le meta upule nei o yesina vai ngai tua to vai ngai le fa mo le lava ma tai asiata mo le avanoa o le vai nga tonu le wa sau no ye asiata mai fa fsile ne vai nga le fiafi ia o se vai nga pe se pe wa ve ma mali I nei sa mo a me se lava I lunga upe nga tfai lang pe o se me mali e pe fo le wa fai ma me aka ala tunu le kulanga o le fia o se to mai fa msin o le me e tiro ia fo ile fainga fo nei tau sang ona ole sa fa ia tamata fa msino le longa ole o tau sanga la Samuel ma malon to lu
Ma o le sa ia tali foi. Pa pe o vaenga ia e nga fia kuile. I le tarusanga Samuelu ma se on tau roho e tau ala loia. O le tamatei whamasino o se ti akono. I le e kalesia. Ei. O lo loku whakasi i mare whai pule o whale ata numero tolu. E le kau whairo ngā mea. Ia, mani. E oi. Ua makua isi la fia mai oka o kaya siata to tero la tunu. E kusikusi mai foi ia kia ura ko ma whailo mai. Le mongi o le sokanga lea foi lea conflict of interest. Le peo na afia ia i le tamata i whamsino. I le laso o tanga lea whale kalesia pe au lotu whaatasi. Ma lesi lea por whai pure whanata numero tolu. O lo iei foi lan tangi whaasanga i sunga e Samuelu ma. Ma o whai pure foi leo lo afia i mata upu nei. O le tūlanga whanoanoa. O lea na manino le saunoanga le atamata i whamsino. Sa tali manino ele ki a kongo ngai e ki a kongo long ko ai lo loku fa kasi malala i pule rimonia yafi Sure. e o le kulanga la nga o le mea monia asiata pe o fai ma mea ula tanga tfoile sa tau lava na tiklea tamata i whamsino lea lona so tanga i le o lo iei fo i so tanga nta pule ia por fai pule fale ata numero tolu pore a fionga ya lala i pule rimonia yafi ia pe o si tali popo lea i le vaenga asiata Ma lo fa jai wale ngana vainga tonu wa le wa e au mai. Le na tape nai fo ila fa soa. Wa ta to fa lo teleina ia stai mi foi fa ali se fina ngalo le to fa tu pasai ilana foi ma tau mai Australia ma tulong. Ole na tonu wa sa ilia tu lava ana nei. Ile official fa masinonga. Pe mfaiona mawasina o tonga tustusia foi le ole mafua anga. O le refuse ai o le fionga jamaita i walango information ne e mwhaiona available mai le media peitai e ala vali tatou proclame le taimile nei o utarasanga atu ia atonu te uafiki mai se kako laki ao but e le tau whaalilo liloina le mafuaanga tonu le te saungo inga ai lau sunga mau o le mea maria nga le o le ngo whalongolongo ku le tūlanga o lai whai mai e le o ia ki a kongo o ronga ko alua ki a kongo longo winga la o ia o le wharetua o le ti a kono e ia ka le sia pe fo sia matou ta po inga nei a ki a kongo a oe o le lua tofi ti a kono fa tasile na malo to lua ai me sia ta to lunga fa lotu assembly sa tu langa fa woye a o le sa o le kali ale fionga le tamaita i famasino le ai ele se ki a kongo a o ki a kongo ro ko lua ar fisirila o ile ngofor ki a kongo ele o kala ngoa ele o aveangi mea ia o ngi fai ngā kofi o le mafu anga leu te fa so tua ia fa fonga me foi la tunu ile milo inga o ngei mea o le la ke iwa focus fua ile calling a ele o se calling le mele iai o le conflict o le so o tanga o le so o kanga inga nge ike iwa le va ai ile fa muri o aku a le ua muanga kuli le laua mangu pe o fa sa moa o le mea le complain na tua ima tau mawhai atu ele lo ia Samuelu male vasenga o lo ia Samuelu matulang e fa se ese oe le anga e iai lo so o kanga o le are so o kanga lo loku pauanga nga o lo loku ar mea la mai ele aia ma se fa apea mai ele ka kaunga iai langa o oe o ki a kongo langa o lo kofi ele o se kofi le mea le anga tiklea o le mea le anga tiklea o le relations o le conflict of interest leanga o le iai le so tanga o le ala le so kanga lo lotu fatasi mai moni fa maoni ia la usau noanga mau ele nga kia se ele pe yongi usila ma Amerika ma usikalia e uma enga o kau faingi investigations fo ile kau mai se su e mai se fa maungi anga pelo roku pai mala se o ka ko sa mo everyone knows everybody o kanga ka fo ile ko le la tu titara no mai tua o tangata o lailo loku ia so faiso e ai la le si vaenga maualanga e mara tu fo ia o fa so fo vaenga ia na te si la fia fo i wai mana ia o fo ile se fa ali sa o manatu mo fina ngale o fo ila wai manga ia le uma fa fai mai fo se fa so a tu va sala to ia o le si la me le o kiru fo ila i o le ase fo kuanga sunga fa fia nga mar fa ku o avermele ola ulia fa fesili to inga vaenga fa pia a wala nga o le mafuanga o le mea mali le i
O le ala lo ke ai makulanga kau fa maongi karikonga lo va le lei ma le akua. O le fisidi ku kasila. Awa le umango ukango suengi lunga le winga o le mele conflict of interest. Le na matua fa manino le sunga ya sauni. Lua loloku, lua fai ngā luenga, ngā lua onga, lua wo, o a uma me whapenga, ele ngā se kau ainga, ele ngā se ainga matulanga whapena. O mea ma ngai ka ua le conflict of interest. Now, lau le me se ringa le ngō le loia, le sunga mau, e na watu le walu tatu whasoa, lau le me se ringa le ngō le o tamaitai loia. Ai ei le loia ngai si o kako kungu o Samoa. Sa request iai ngā ke kū, e ngā ke defendinga se kasi o li I e lau I loa I Samoa I tūlanga musika sa afia le tūlafono. Ai ke waru aku le loia lea. E le masangi le loia isi kanga kalea, lau le taua, la le taua suafa. Ai masangi, o ye le masangi le loia, ai laku le loia. Le kamaika I loia le, ai laku. E loa le le wa afia. E loa le lei. Le tua ata maa or kamaika I loia. O se whaawo. E uia la ele o malama ele o iloa e kamaika I loia ar kangaka lea le wa afia. Ai ua lava re so o kangar kangaka lea afia mare kama or kamaika I loia I la whaafilingi aso. Ai o aso a o onga makurang wa pe wa excited e kangaka lea makango ka umai. Oh, I know your dad. I know your dad is a good friend of mine. Blah, blah, blah. Ngā lava le ngā. E rejecta I kenge lea loia. Le kura I maka upu lea. Because of conflict of interest. That was good enough reason. E kango I loa si teine tik lea. Ma koe whaiaku I official lawyer sili. Whaamarulu aku. E le mawhaionga o kura I mosi kangaka sia lea ngako au maya e suesanga lawyer. Fo I le tutongi le malu. Whaamore mole. E le mawhainga o kura I moia. Ona o le mafuanga. O le wa o luangi. E iloa e sikama sia lo kama. E uia o ke le iloa kama lea. Ai nga ke iloa lo kama. O le mea lea. Le o kango e declare. E conflict of interest. Ai sila la mau ma tuivasa. O le e sili aku le mamao le so kanga lea. Ngai lo so kanga le ke lo. Ah. E sili aku ale mamao le so kanga le wala ile masangi loia ilanga ile kanga le aka fai manga client. But wala vale mafukanga le kanga le client malonga ma. O le loia. Wala vale ngai. E ke e yer ke ngem fai ko ile ai. O le tau te tara no el mor kanga kai mala malamba kula fongo. Ko e fa maongi e kausi le kula fongo. Ale ka ke vai ku ngapi e sela le mele. Ah mau ma tu va sa fe va se lo fingal. Ye sao de lei lava e kau wa ku so uia ma ku vai vai ka ku wa o ka ua o le ka ke su e ngia wala e va venga maua si ka mala makere ma ko nge kia kun ka pu le Samoa ma e yor kari ale al famasingo nga bu kari me Samuel malangolo ia pa mayo ia e le kia kon orong ko lua e kia kon ele ara ma se sengar kala kama kirenga fai la kokinga nga lewa ngia ka mai pesere au fai pesere la kinga ai alu la kinga ai alu ka me alu la ka mai pes along ka mai pes e a fai ko ma ka mai kire la kokinga so e alu war ko inga ia na vela au fai pes ai e la ko foi ma oia kele au fai pes a va mar karier kinga ba ai sa o kele pes a o la kusia u por pes o le ngala fa pe ya le fa masingo le yo kele kia kongo a ula kusia mai ya mer kia kongo male e kalisia ya opera rangi me fa pe vai mai e kia kongo long ko rua ai a o ye le kia kongo ye pe o ko nga kari la nga pa la nga ko nga kari wa o le mele bo ya ko ngai ya bo ka bo pa kai kalo ofisa fa masingo nga ya so po le mea ola ko awai le keisi le ke enga e Samuelu malanga lo ia fa masingo le ale sa kari ka kala longa ko ai ile aina e kasiar kari ia fa masingo ngale ai
o ki kia pe mai le ai o le o mali e u mal mak so siloia o ki fasanga per lo case ia wangat pawangar karia Mr. Moria ia fa kasi malau kala ning pe o fa yaku asiata ri kai mir ka ko kalam o makua ka ko fiu e lulu ngai mea o la ya kusa o rimongi le rani ngau mar show le ane koe mau me alang kalanga pol la pakan wanga ma le ri foi le lungao ia makai wa lo alang kalanga po pa mai ia war sira fiari tola po ia le ri fa solo makola o ia makomo mau ka kulo o ai komo mau mai ia la mako ma le fa solo o mako le ai ko so mar kari pe fa ko se pa mai o le ai o mo mau le ala o ma mai o mako mo mau ia na eri fa solo mo ni mer ka kala le lo o le poele le ya kwela o mai kau pu era o mai kau lau le poele le ya kwela o pai ngor kala la wa mau mai mai o ma ko ma le le ba so ma ko mo ma e lo ngo winga mai e sa o era ka vo ile maka la ki fanga mai yang ar par ka wa ku wi runga o la wi fanga ka mo o nga sa ala le o le ya i mani mongi ile media por ka ko fi o lu o le sia so fai mai bole o keisa samuel o le sia so aku fai mai o la fe de fongo fa masiu o aku le vai so ke fa mai mawala sfalei o le ku mai la so fu ya o le mea kas o ma kwa yo le lo ya polar si kala la fa ye le ko ngame ai ma nga ya ka ko maka pe ye pele alu ngole ka po fe me la o ile ya ka ko fa karia mau po la si nga ni poti mai sa mo malo ti vasa ayoi mani tele na i vainga na te fa so ma ye tu langol ai ol vainga le mau esis ile tu langol la u a manta wa tu mala u tilo ile vainga le wa tu la i mai i al fisili fo o ai ilo inga maka upulea nga vaku ngai kokongu o ai ilo inga le vainga le na va tu ai le apili le a le lo ia Samuel fa mole fa se e kwa ngalu e se si fa msingo sia o la fisili le te fisili ai o ai ilo ina na vai o le me e ari isi o ka ko ku upe wa makua laua lunga le tau ufi na o se mea le woi ua ia ngai kanga ka maka ukia i ko finga fa masingo o le woi ua ngapi confuse i ona pe mo musu o ese o le ha ele me ka ufi la so vini ngano ba Fataya siata. E aonga o a maka mai ile. O ma o mai siata? Ya, sekil, na seki. Maro. Ya. E aonga o a mata mai ile fa vai o lau sau noanga fo ile malau fa psili. O le ase ngā luenga ale fai au foi sei tu low lava ia tai foi e kalesia ai ngata foi le ai nga sale vima mai la to uma lo ngā lulu to vine tato li o le mongi asiata o proclaiming ia se me ko ka ngo ila la nga le wa mai kawa wa makua i bo o nga luenga le tu so solo le alwa mole o me fainga fa ala tu ma fainga pio o le fa fer ngai ia o le akari o fa fer ngai ia fa pule o fa la tau merton oi il foi le pe ato il fa le nganga o le il fa le nganga o le ma mo il fa fer ngai le fa pule o fa la tau merton male ta i fa amsino o lo ia o fa fer ngai foi le ele o kere ilo mo foi le e se kurang foi le o kanga la vol au lo sa kuskusi mai ma fa ilo me ke o fa fer ngai la mo nga fa fer ia le ngalo kalanga se me fa aka fa penga ai sa le ka kau kupu kuranga le mai sa ka kau fo ila o nga faile tiute fa ta yo le la fuma mo e fa tuaina le ma mo o nga la kuranga le o le kaiminge yo o fa fenga ai mai se lava e fa fenga lo a fia la to ma mo ile mata upuni wa ta tau ona tulai mai e fa tuaina ise fautuanga fa le ngang i la to lo afia pe la o le afia ngor fai pulo fo la tanu merton o le tamanta i fam sino o lo sa fa ye i fam sino nga o a foi nei o fam sino fai tu malo le ile lauri li wino no tapuni o tau ile fa fer nga ona ave ise fautuanga ma ave ise tu alalo
Ioi. Ina ia toe wha manatu ia te ila taune. E tūlanga fo i lea o atua paka kua ngai mea. O le ale ka ua o lako ngaluenga ma lako kofinga ma le lako wala au. Mai o se wala au nga sa whatau tō ina lunga tuspaia. Ioi. Peo na ieri ngaluenga whawhamsino. Ma le ngaluenga lea whai pule o se tu malu. Ia, mo e le tau whaino le tūlanga i se o tato tunu i sa monei. O le whawhea ngai ngai ia, e iai le tua ngai. O lona ia, o langas, e lango i le tua ngai. Ioi. Lea fo i lea kupu mai mengi. Ia, ka ilo iai, ka kele whaise kala fo i lea ai, o kako i loa uma lava, e le kau whamakala me sesi a o kako i loa kulanga, o kua paka kua ngai mea. E pe o ngai iai le wha moe moe lea. E whai lava si o ngā o ngā mata upu nei. A lewa vai aku, ua makua i solo wha mai sawa ho le alo le wo o lava i ainga salevi ya wo le mafainga nga kula i mai e fai se fua o le ase fautuanga le lei mo i la to o lo a fia le nei mata pe o sa tali le mala nga fa lo siata Malo fa jai ma na ya telele va nga le wai to e o mai ma a wa le tate vai tu fo inisio a tu singa ya o mai fa pe mai o ye le nga o ye o la o le lo tu palangi e o le ala lo tu Samoa tu langa la vai ai pelo ku palangi pelo ku Samoa a tasia le o lo te tala no atu o fa va tu ma tu fo ka le sia tapo inga e lua ma ko lo ku le sa mau ma tu vasa o le lo tu palangi e a matai le valu ma matou sauninga Samoa le lai vatu le mai mo meli to tele e a matai le a force fulu ai kasi ar fa fia nga ma frekua kasi foi le la fuma moi ioi e kasi ai le fa pe mai la a mea a e loku se loku palangi le i sauninga na foi na fai me o lo tu palangi ina ia a fa tala fea ua tutusa manai tangata fo i fa na uso i fua i tunu i fa fo i la ko fo i pi e prefer tu fa Britania ai kasi ale la fuma moi kasi pa ma moi kasi kai ma moi ele fa pe ai ru le loku palangi nga ele masangi ele ya pai mala fa ile la ku loku Samoa ai tia uia it's a black and white rule or dual melia ta ua fa Britania it's a black and white e ngale lua langu mele nga le langu rulia malang pai la le wingo na me nga o sa wa e ke ro so kanga male le ai ma ke le so kanga o le ala e matua mani no ale so tanga e le se me ka o se kau le anga ya o le fa no anga ya te o le tangata le ai te tauna pito sili na mala mai le va nga fa ngo fior kula fongo o le fa msingo o le fa masino e peia no to lau watu fa fonga le tunu e yai le case sa te tau ona preside pe fa pule fa maru ile fionga ile li fa masino ya ame perosa Roma tu lo wa le fa masino o tau sa yai le case a se tasi fo yo foi pule sa te tau ona pule fa maru pe sa fa yai le e fa ye an perosa le fionga fa masino le pe kai o ngai so o kanga ale so kanga ngai ko langa fa o le loku o so kanga ka uloku nga mafu ai na fa me ese ai la fo ilesi se le ongi fa masingo ka ko ele ongi fa masingo ka ko ku ai kasi ale mafu anga e afu ai ona musu le si kanga ka ese le anga o ele ka ku so lau assignment e ke kango se fera u kamrang e ke kango se fera kanga en e ke makua e kango e fai uma me ro marosi ku sa lava pe ingo si ai mai kangi ai oe ma fesiringi ai oe eke makua sulu malo siro ka ulu kukong leanga ele nga ka ola ua makua e usika i ro ka mafa leanga nga ile vakungo le mele fatu tatu tana no falau til leanga esa oile nga le sa ua makua le make sense au ngimia ia ole sila vaenga wa ta ua ma nga vevela mai ngai kan ka ole ala ile la fa karango nga nga share me tangata nga wa umat po le nga vevela mai ngai fa mai o ke anu le weekend o ke anu le weekend o ke yai ole i le case le na sa tau na fa tau nei ale fa ko ausu ku ngai vale le ngai kayau le fa ko ausu ku ngai vale le ngai kayau o fa tu na te tala ele i masangi e ser vale le bolevanga mai tanga tata e foi kanga ka e fia pro kala mel tau tai ai la ngala ko sa fa akasi i le atu no fo ale na
ma fai malanga ma toe fo ia tu sa mo le fo ko ale le ko ngi lo ngo inga ka ngu ku nga le udi anga le la le udi wa le vanga le se fa ma singo nga fa ya lo ko korpo ko le sfalai a ole winga la utala le te fa ya tu to sa mo le tu no pele ore ka ngaka ma nga kala ia nga fai langa por kala mele nga fai pa o ke anu ngai le weekend o ke ya i fa ma singo nga le e o fe langi nga fo nga sa mo a le fo ko ale le ngir ka ya le fo ko ala ku nona i lo le masi la fia ele au wai ele sa fa ia le mele ngonga i lo le leia e ko le mele o ko vai la ka ko ia ile tu langa le e ku sa wa matua e se a le atale wa wa tu langa mai i le vai ngole o le tatu case o le ani mafua anga wa e se mai la i si vai nga ia mau e ni si mafua anga wa mafuai on toe fa pa fala tu mole aso for really ai e fa mata o le ase me ono tupu le aso for really Aftaia siata. Ya, au kere kari aku lai le kura. E au anga kaku kalangoa i le vaenga le pe onga e sau ngoa i. Langa e sau fuika shea mai e tangata fu i e tia. Mantua le vaenga lea, ia le kio lea. E poloka mai ia ue le kio lea. Ke langa whapenga umaka ko matui vasa. E oi. Mai poloka mai ka ko e kau kele moko. Se vanga ngana uka ngofira ia le mamaro le atunu e lango fo ina i tato upor kalame ma. Ma kam fai sa wala mo mori mai. Pako aka ko inola ia le o le por kalame. Ai malanga ka kere fia bun muri fo ia por kalame va pe. Kau kere mai mau fo ia sika ko kaimi. Ai manga ai sila e ma fa fonga mar fa fonga ngana tunu. Ile sa nganga lenga fai e sau le weekend. O me ko nganga wa lenga kolon ka upure asiat. Le so kanga kong wa lea. Le vesia ini. Wa o male le e asale fai va ele asal masalo asiata. Oi, o le upu le tunu mai le ma fainga sese. E asa ale fai vai le asal masal. Ua o male leinga ka penga le fa moi lea. E koe kolo na maka upu le sfalaide. O ngai le awai mai le si le si eri ira. Le ala pe o ngai le fa moi. E so nga fai mai fua la isi mau ko launga po a uma isi kue e fai loa mai le fa masinonga. Le ai langa ele opong sala tunu le melea. Ele o pongi sale atunu mau la ko e falele au ka ngaka e mai kau o siata o ka ngaka mamai o ka ngaka maurulunga kulanga ya o nganga yai o le ku mai ko e fia i loa tonu tu langa na tapuni ya le pe ya le fai me ala ba ngaya i vale se tu lo la fa ponga la tunu pe ya le fai mai foi le i ka ngaka ele o mam la man me le a fa pe e ka ngu mai le fai pura la fara ka ngomera ko e kusai ma sa nganga i lunga le kiolea ile weekend e alu alba ka upungi fa nganga wala awar ka ya ko kolo le ule ko fa wa ai pe tai non sa no ya to fari o fa tam lab o mata upu le a ko mention longo winga o le ala a ko a makalo ia ka ko maka upu ile ya sufaraile ma le a ko la we mori yanga per kulanga o bang fa pena ia ma le a i lo ai foi ma lo ia o le fa peona tu lai i tu fa fam sinonga o le ai la sufaraile oi pe ole o Italia tu le male nga fa lo asiata malo fa de tu vasa e se vai nga te fia a fia i le tatu fa so tatu ia la vale mta upure tatu te me ia tu ri sia va ngol mta upure ola ko nge kiala ia li mo nga ile famasingo le o chalasa ola ko nge kiala la ko ya ngo fa ia ma fa ngolonga ku ia lo ngala e pe ngo fa kula ukala wa fiwa ka ko e lulu le mea wale ai wa makwa mama wa ko mai sia wa makwa i e ser ko nga mele wa ta ko la langi marka ko pangik e ngo fo ngai lo ya para langi ma fa pe wa ai ngi ka ngaka la ku wa makwa i sa la fa ma fa a fa ko fa pa langi mai mori mau ai mai ko misinga su ko misinga fenga ngui mai wa ya ku wa makwa i le lo fenga ngui la ka fa ka pang ngangui nga ngoinga i leo manga wa folo loko me nga fa pe ase e ka wa ma fela ko mo loka ma fa i me ara ko i nga leo papa stui le au ka ko vai ai ku sanga le video ko ri mongi o ko lo ke ko ya ku si fa mo me lo ka i le o la ko ia wale hero ia sa ngi mai o ke pa le tingo ma ko fu ai na ka kilo ku ia i wo ma ko ai lo la fa ma for de le ya ka ko
I ngai ko ngā mea ka ko wa ia ku ia mare parola. Malo lava ioi. Fa te tele. La tato sin tato to mai malo longa le. Ako ka ko malo longa le la ngai. Mo modi em fa tai tato company lang lang sua. Le ama fuai na fa wa pe tato por kala me to ya. Ngai foi mai ya. Ta ko ia la ngai ma desi case ngang ko palasia ko ai dungangi. Ta po tu po me ngai. Ta mai tato malo longa. With Digicel. Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Tebele wajile ua se fulu male 5 minute ua je ai nei le tu la 5 ioi e le nei vanga foi o le fiafi le tato wa por kalame o le tauta yai o le la wa so ta mai mo tato so tanga samo e le ready the written decisions ioi ale fa masino e pato already tomorrow no winga la e per mele le sa request ko ita i the office of masino se au mai pole akong wale written decisions ale fionga i le famsino ya talasa mafua anga o lona musu e fa se ese ele o se mea fa pe wale
ua le aingi o nga ko mai mangi le ai o ko mai ia ma mea ora makua maururunga malau keli ai kasi ar mea nga afia ai ora tūlanga so tanga ui o lea lea faina lea o le isi vaenga lea na no u manatu mau ma tui vasa na mau foi fa tala le nei aso e mai a mai e tau rumanga o le toe fa pa fala tua yo le mention le so for Riley ai mau ai foi o le na le la le tau le lua e tula ia i wa fatonu ina i le tribunal e tau la mai le fiunga komsina o leo e te tau ai ona tula ia ia le to fali o fatau malama i luma o le committee mo le lawinga o longa yunga ma tua me foi o le uma mai a ona lanto au mai le verbal decisions le fa maoni ai morianga i tolu ai kongi fafo ia morianga i lua le foi bo fa manino mai le fionga ia le ataua Samuel afa masanga le sa fe ngai male le sa headinga committee le na fa yeso esuenga maga kua mai foi la ile tribunal e kolunga fa maongia ai lua ele fa maongia mai morianga i lima a morianga i lua sta mai ta ile na moria fa tasi ma li o le na fa malo lo fa tasi le tuma e tasi fa maongia kasi foi ele fa maongia inga o lea la nga fa akali ila uso sele na mau mai sa mo me mali o lea la ele i au mai le written wai maga kua foi sei longa au vakule le unga kuskusia onga fako alo ia le ngi mea pa man tu am fanga break mai tua le hearsay ai fako a formalize am kero si fie mau le bana tono mjanga wenga leo ai sei longa official mai se notice post se fe auto studiar kulanga la pela mele lengo requesting a kunga sa mo nei ale fato afiti mele imedi fa malu lu me fato already mai tai au le al mela le wakup o le wake i fo i ko fa ya ri o la tauia ile sa o le imedi e koe kula i lu mole o le tribunal nga le lai le lua e la wai lore i unga fa malo longo ia makulanga fa penga e peitaila au lele au mai se fe au ele mai le tustusia le notice a written notice o le unga o le tribunal according to the Police Act la si pela mai ai le vaenga na le la ua ma ua fa la ua to italia tu le KC o le inge ni usila o ko sa mala ko le KC ia le makanga ruenga ia komisinga kulo wala nga o le KC le o le he le komisinga le la ua ko sa mala ko le KC ma ko fa mala malama ma ko fa ka ua ko ma ko fa manga ko le KC o le fo ko fa ia le me se a sila ingai kula fongo leo i le Police Act ele ma faingo ko faia se nga mea ya ngo amaro ko au mai o se fe au kuskusia mua ale la ko kusa ko nga ole upu fa faingo fie mole fa fonga mau ala tunu ole mea e o malama ya wala nga afua mai mau matu vasa ole faingo faile fa unga fa malolo dio ai kangor ke si ka wa ku ye se le mer nga e o so mo de tribunal le langa ko e kango le nga ko e kadi ai le KC ma fa amalier KC ma fa mai sa okay le la uso le la o tribunal ale fo ila o fai le melia le wale a vese se fa linga kuskusia le lei e alo ia ai le fa ai unga le tribunal ale o overjump kuso le o bypass mai le komisinga ma ko e send mai lo ma le email le fo ila o ko e ka wa ku le KC ele ai se follow the process o le la ui ele i maua se tali mai o le nava enga wa pe ma wa mai ele i la ua ele i o mele le nga e ke enga ele KC ele i se me ko pela fa penga ma e sori e atangia mai e sori tu la fono o le la ka ko fakarikari po le ala le ungor nga me pe la ko fa maria foi la KC ai se fa pe mai o le a se sen mai o la officially la ngala i mar vaenga lona tolu mau o le wa lua i vaenga pingi mistake po error le fio kuloa o le wa lua le leia error ma me o me se
ua whaataunuu ele official komisina. Ai aia ma le era longa kolu lea nga kausa ua sa ua ngā li or ma whakarangoanga. Which is ole era mua arenga. Ole ioe, e whaile su enga. Ma whaafekai, ma whaavi ma amu ia ia li o le whaingole, o le su enga. Ai u maripa ku o li o e vare vai aso e koe viri mai. E sori ku la fongo. A e no fo la sa moa la tunu pele e ku whaakasi mea ngai e kolu. A ku whaafonga la I mistake repeatedly. Ole mea e ari. Ia whaupopo I ro whaalonga whaaro le o ku whaimori maua e o ku whaali liu. Ole mea e ari e ngianga waa o ngai ka ngaka I ngai kua I ngā kofi ngā whaapea. Ole mea e ari e whekaui e ka ngaka I ngofo I kua I ngā kofi ngā ngi. O whekaui kongu po ole mea e sa o lava sa handpick. Sa handpick umatangata nei ina ia o atu I totonu. E o atu la tau te whaia se tūlanga fo I lele. Inga ia make sure strong la ka ko team like ko kongu e uange I se me fa le kongu. Do mo me sa mo le ngala kala. Ai ala se no finga ngalo mauri e makau kia ia ko inga me so. Fa mo mo ya ta de Ya, kari mo mai. bo kia tui vasa. Ai ria mai se sa nga le sunga ya mau. Ole me ari mau la fusi sa o kia ki o va pe o wa o I le makanga luenga. A fa pe o kai ka ke fia lu ka ke su fa leo ma ko inga ko fingai. E fa sa mo pe fa pa langi fa ngai me. Pe fa su enga ka ke fia I nei I fa leo ia ma ko finga mo lunga pe o kom singa. E ku se la fa ngai me fa pa langi pe fa sa mo ya fe sidi. Ya, whaftai tui vasa. A sia tau le a kari mo mua ni whafsiria. Ya, tui vasa. Ya, ngā oile o se manatu po se vai ngā I le mtau po peona e tala no iai. O le mea mongi aia. Ya, e le ai me se mea whasa mo ngai mea. E mongi la voka ko sa mo. O le kura fongo e whaperkangia. O le awala ke aru e koko ni tangaruenga. Whaperkangia umare fomu ngai sau. Kusia kula kusia palai whaperkangia. E whaiwhala interview. Sa mo le interview inga oe. Ai whapalangi whai ngore interview. A ele pasi mai nai ngai vanga. Ya, e kere au sia le. E penga whila ka ngoa ia mauruna pe o tūlanga maurunga ia pe ona ia whaurunga mtanga luenga. Pule a whaila e markomsina. Ile ai mase kulanga ho ile fa Samoa pe fa pertania u mare fa nga o le process le sa ile va no mawai ya tulanga ila to ya e pe on sa fa mai lunga I fa urunga mtanga ben la me se fo mtanga ben o malon mani pe na ya a ole tulanga ile mta pe na fa sitting ya fo ye e asiata le tulanga I vaenga ia pe ona o le mea le asiaka mar fa fonta po le tulu mele mo ngau ka Ai. yo o le ngau ka lava le o mafua ngai mea ua manga nga o lava ia fa mari e inga ia kanga ka lango le la kuku yo o le mea mongi ia ila kilo mala mai ka ua fai foi lele ua se me fa mari e inga ai kanga ka o lo lango ku le la kuku yo o ko mai ale o lo ma fa sa nga asiko inga Amerika Samoa ho ilea le tai fono ya senate ya Amerika Samoa ape ai foi lang sa nganga o le malanga fo ya HRPP nga ko sa tupi tap sangan nei na fa per sa nganga ko awange faya ya de ko finga o se me alu ai Mali. awange faya ko finga o se me fa mali ai wanga o kanga kai ke foi ngi ke close ai maka kai fia lang ia fai o se me mole lau telo le tunu. O le mea ngā asiaka le wakupu maka upu le kaimingi. Eoi. O le ngau ka. Le au sori e malesi vaenga o whai ngā wha vai. O tū maa ngā wha whamsino. O le toi piuno por so nga whalalo toi whale I mtanga ruenga ia mtanga ruenga malu malu. E le yasi se senga nong whakingonga ma makai muli no I whamasino ngā sori ngā tūla fono. Eoi. A whailo o whaila ka lo ia pia whapeo o moria. E ui maa mei la ulo ia. Eoi. A karangoa mai la le siku ya kaika. Ele ui sao mai kaika e ui la karoia. Ai pela o le mai ka waku pe sa o ila sa no nga I tūranga pe ona ia.
Saka kaunga ui le matanga ruenga leo. Marco Messina on tanga ruenga. Ile lo ia lio. Mor kulanga fai unga. Ioi. Langa ka kauanga ye se si vaenga muri. E saungo ye kai pe ya o le fatino ino fa msnonga i. O sori nga tula fon. E ia ile ava ngo muri nga e moa. E ka ikar ka wa soli kula fongo malaka loia. E ava ko fo ise a fai o le wa kiuti. Ia ava ko ka wala la kalo ia saka fa ko senga. O se fa maula longa. I kulanga tu manga fa msnonga. Ai pe kai. Ia ngau fa o le ngau ka le o mafua inga kupu mengi. Ia pe fo ya na mali la saunga sia tala matanga nimta. Ele a cosa va so karu saule le kusi e fa malo lo le tu ma wai o fa ta malama. Se ia sa ili mta upu nei. Fa nga solo mo rianga antanga benga. Il se fa lo toi fan. Ai oso mai ko maresi kusi wa o terminate the service. Ia lela o inga sulu ia ilio. Sa sulu ali o iranga. Pole ale ma malama o le tamari i malama wa lungu. O lona to mai fa tu la fono. Ia wai le selu fo ina tamari ia siat. O se tamari i e elo pulo o ia o se lo ia. E fa ingoa o se lo ia mtanga. O le praticuta. E fi ngaua. Ia mata upor mtanga wengo leo i lumo famsno. E fi ngau mai silo. Ioi. E fi ngau mai silo mai o mai laso. O la ia kanka lai fari pui. I vata upor mtanga wenga. Sa fina wina i lea fu tamari i porto fario. I lumo famsno. Lea la baksakala. O mea upa fa pengi. E lava ina sila fia o to fario. Mai sa le ka kaunga kupur media. Ia la sa sulu li o fatau malama ilana loia. Ma mai ere kusia le loia ina matanga tapulia. Le ai e son kula fongor ko fai o fai o terminate the service. O le fanga solo po le sekuranga. O le aho o ye le maka. O ingala e fa foi e o tato ma fau asiata. Pe ia o ngai viri ki nga mai ngana me. Yo. Le ala o a mangisi fai unga mangisi si kepon ka upulia. Ele of sau se nganga mama. Ai wa sau se nganga fo le wa ka o se me ka wa kali fa maria inga. Ia le ku fo la lo lango ma ka mo fai la vai fa se. Ia matu ma blalo ina I lava ma feeling ia le tunu. Le tu langa fa tino ina o ngaluenga. Ale matanga luenga o malo. Pio se tali le ma le nganga fa lo asiata. Malo fa tai lo filinga lo a mau. Ole fa no anga le na le ka kingo fo makaika. Tulo fa pe mai o fa pito manu ya tasi mata to tuli au puina. Ai a fai fo ye fa so ak. Le angoro mako kiu kere ngai fa media te tau ona matou tala noa ma fa so ai vaenga fa pea. O le ala na wala ia na fa tu la utala. O le foi ko e fai le ngai mistake. Awala ngai pe ia tangia mai. O le o solia ai le vaenga tolu fitu o le police service regulations. Lono winga o ai ai ngai lima taita ina inga luenga po au nanga fa leo. Lea matua manino lava o solia. Ona ole a o e faile fai unga kuri kangaka. Ai le ikiri vanga kunga le decision kusia o le suenga o le tribunal. Mga kuofu. Nga o le repo ngai ping ai sawa nga arkana nga wa ka umai lenga nga ka umai ya pa mai loa fo i isi fa sara lau sa mo fo me wa mama. A o le me ta o le written decision. O lai le receiving o le suenga le tribunal. O la lai whakali mai le lo ia I le vaenga ngai ka kaunga abaku e fua ma ia I le si le la ka penganga re kai mi fa ia le decision. Ale o koe sa malaka o koe ale o koe fafa ku maresi kusi fa mai. Ei. O mai lo e lau ngi le lua. Le ka alo aku kaku. Ala lai was mo so sa o mai mor KC la ngor King's Council ka malo e fau ko inga kupu o perkangia kele I ole Privy Council I o I perkangia le ala o fa ya ku sa ka malo fa kali o nga me fa penga pe aka kango fa sa mor ko inga ka o nga ko inga me fa penga o le fa kali ya ku ko fa unga kuskusia o so enga le tribunal o lenga u manko kango verpori ka u mai ai mo o mia le fiau le kuskusia o decision ale fa kari ya ku e ko so mai fa mai e laule un ola u clients le lua sodi le la o to e au batu matango le keisi ko e ka u ia masipela ia le vaenga la lapi o le vaenga toru fitu o le police service regulations nga la longo wingo o kai mira ngi o le la o makuai
su e ama si kaki le vaenga kolu fiku o le police service regulations. La o kilo kia se le ai e sa ori ka malo e sa ori ke si ele ai muri o se ser ka ko mele o fa o le fo ka ko overstepping ar me sa ka kauanga mo release le ka ko le decision le fai unga tu sialo ia se fai manga ko ke si pe ma fai ko counter pe ma fai ko fai a o le fai ko ka ko mengi le ko fai o le leanga o le mele sa mo malau fa fo ma wa le ne fia ma to fa so atu ma le uso o le leanga makua o pakakua o le uma enga ai wai kupea a taxpayers a wai uma enga ia pe ale nga kausa wai ali o bai mama o le fika ngalo le ata mali i lungo ma fa kar nganga nga fa se mangu pe ngilo ke ele Ford Ranger forward bor ko nga me nga o le winga ko nga ali ma o le winga nga sa no nga sa wai li o lo wa lo fa mo la ki de ko ka ngor ke si fa sa o mistake le le nga apologize mai wala nga le to fa ma lu kom singa ia wa se fa ungo fa le la ko fa au i le tribunal mele se mangu awa anga ko wa heda and terminate makuri moku ia dio e fe ko aila mar ko nga mele o le wala to tata ea ta yala ma yainga e muli ta ia au nanga fa le fa ungo fa longo winga o li ole sikanga ka ole a sua ole ikiki or ngu mele manga o li o malanga no ia ole ikiki vonga ele saula ile kangar ko mesinga ele sau le kanga le makanga ruenga leo ele sau se kanga se silava e sau le kanga le tunu e sau ia fa fetaia o le wa ia le vaenga le fa marulu fo lo finanga lo wa fa la veatu o ma dia la sau no nga fa fonga tapo ia le tunu sau no mai ai ile kulanga le pe onga ko kilo ma e fa so fo ile vaenga le pe ona ia ile finanga lo li e sa nga makwa mangingo le sau no nga arto fa di o fa tam la mai lunga lo por tato por kalame o ta ia ile lo fa tano ma fa pe mai anga le ko e fa ku ai nga ia langa lo ia ile maka upule nga terminate mai langa service ele komsina ia e va ftai foi le tamari ele fike ke cover fu ele fike ke se len kurusa ele fike ke se palato po a uma ko nga fo le sau ngi BMW be my wife o au le mo kan sa kilo ma le tamari o na kanga ai au mai ele ngi kupe e o le kanga ai pe ona mari ele sau no ele mai le tanga ale mata ata il mata renga po fa urulunga tanga le e au fia umba ya la ko ngira fonga ko nginga le o le palato le fe wa ye e ai malesi tu au na fa ilo le tu la fia e ai fa unga a le komsina talwai e lo komsina ele au pa e ai fa unga sa fa le komsina talwai o lo fa nga solo le time nei le si mata uponga onga mai laka ile milionga le su aseli le por superintendent por chief inspector e ko e lu inga ku la fongo le fai unga sa fa le komsina talwai ila ngal o lesi foi malo le o fel wa ile ka vale fo wa highlights fo wa ile suna fai e fina winai le ami tonu male le tonu ole fai unga sa fai el komsina talwai e ila ole nganga na faftai le tamali faftai ali ole nganga ile ilona nganga lofa ile manga ki se ka vale fo we mai ngai me a lo nganga pe e sa ili le ami tonu io pe yo la on faftai sia tai lo to mai o le vaenga o tatum tau e au ina fa i loila tu e to tongi tatou tu pe nei pe fa pe e nau ila to lo afim ta puni e fai se su e fa sanga di tanga go malo malenga fa lo io malo te basa ya langa wa o e pe por fo mai fo ile ole sa tau va vala ile tu langa mi se fo io le wa ole upu fa per tani fo ile repeatedly a fa samoa wa fai so ia mea i o mesese ia a mai peno fai atu a ka kwaru nge fa ngumela mai sofa i ngai mea i u fai o ngumela kasi o le umanga nga fai loa ia ye li o su nga le sa fai le sa foile le na avatu se talo sanga po se ilalo se o se fautuanga le minister o fatu anga o ia le sa a fia mai matulanga le mata upu foile
Makuala wa umangeri so enga alenga o mai ma kulo le fionga le mingi ska leo ma le komisinga. Fai le tala ma so ala upule ma malilie se lau pasenge fa afkai ku ia ma le faila ya i le komisinga malio le faila le nga oro e pingi keisinga. Langa e luke va ia ko kekele me ka vange mai le keisinga. Ale wa uma enga wa umanga o akula ia ori o ia ma le komisinga ko e fa waula la miri nga kingo o kulo le ai lo tangata le wingo tala le vet fa afkai o le si kulanga o le amale ai uma le pa kua ai va yaso va ai ko e vidi mai wa kua ai la ku mai o le ua mori ngai o onga o su enga ngai faia ele i fa kula fo inga o ngumera kasira nga le wingo la ukala o me se o le lai o mari tamine i le fesiringia o ai kongu la ka ke ku ia se le wa uia o le nga fika lai li o na toi fesili le komisina ai se amo fa ele me alen ka ko io ngai ya ka ko ingo ki makofe wa uma o le wa sa o me uma ai fa merkala o le fatonunga me le minska o le era mua la lea wai sa wai le upu le mar fesiri kele alea o mala ma e ala ngi ka ngaka i le fainga po le mea e o le fengu mia ia ka kou kula fonga sau le longa lua leanga kuri e loa di o umaga sa kuri loa ai koe kusia kuri keisia di o le nga se fauisia ka ko wa mio le process o so mo le tribunal ia koe fa sono muri nga me kua ia se fe mai nga sauro ma le longa koru lea le la le ka fa longa fo le fo ko repeat fo ile mistake le tu lo fa fonga la ko o la nga wa le nga fa pese fe siri fa la o tele o ye ngi nga fa ngi ka nga ka ngi me ai fa maka o la ko fa ya mo la ko mau kingo po le me o fa ma le loa wala nga lua ko nga sala ke ro nga tsira fi tu va sa me yo nga sala o le me ke fa ya mo lo wi lo ma le me ke fa ya mo lo le lo la so fina nga Asiata. De la was sa or kingi. iya Bela ki pier ya saonga ya pionga nga maeng. Alo sa or saonga sangon ni nomon. A fai feswa inga ngei ar ke sia li o fata malama. Ma komisinga o leo malala baenga lea. Wakasi le era ale baenga le yo lua era o baenga le yo kolu era nga mesi sea. Ole komikira le ka wangi la ko ke loinga. Le fai unga baenga lea. Ya la wala ka ngala ko ai umala era ngei ma ka nga luat pasengya le por ke si dunga. A le foi la ke wa mai mang wier singa por ke si. Wa le la sa ke si ia lo tula fom. A le la ku ya ra komisinga le mo si baenga. Ia lo pi onga. A fai la mai se fai unga ka manga ya mai o. A le fo ko yo so baenga na pi ngo falong. A mai le unga le la baenga le komikira ko lo e ma fai er komisinga o ko so fa le baenga. O fa fe la nga pai de ko ngam. Le ngo falong wa pe sa o la falong. A pe a mai le unga komikira i lo try pino le. A le ali unga yo yai e le power. Ole marusi anga ole komisinga e question so fai. iya Why la win? Who's gonna win? Ole makwai fesil kerea and when we gonna win? Ya sa uyang ora uya so aku nanya pia pile ka kom kau. Ola utali la le vaenga le wa e lau fisidi fa per kangia muni ale nga fayanga ngi and who's gonna win o le karisa o aore merenga o la e sau fai ma le afionga ka mai ka iparmia ma le fai nga malo o le karinga e sa o e mafainga ka ko fai aku o le atua sa o le lei e la vakula o fa sole e sa o le lei o le akua i o le akua o mang malo a e leanga e ui mai le akua e kawala mai ka i ngai a filifilia e o aku e faile mea sao ma o aku se i kilo i ngai mau mea ma ave i aile la ku fa ko fala inga pe le o se mea ua kakau nga fai se fufu o le kali la le ngale ala ngale o fai atuai o le kali o le melea la sao fai ma le fionga le sao fa piko le fionga ka mai kai pale mia
malanga fainga malo po lang kapingeka o le kali nga o ke o fofo ya o ilo uma fau kuloa ke o fofo o te o fo ta ita se ivanga nga o se kangaka ile ia onga nga le mafai lea o nga kango e kau fa popo mai mafa kulanga mai mea ie maka waku kangaka e kau o sofia ai se fa ko fala inga mafa pe ifo le loko se e ia ile mele kupu e ia ile mele kupu e kele a le mele kupu ana nga o mafuanga ia ka ko fa kari kimuia ka ko ku ia runga le ngole upuale le tele ne tato pepesi ko uia ile akua hey o le karisawa wa le vanga mingoi mai le akua ai le o mingoi ka ngaka ia nga filifilia le akua o le kari nga o le atua wa le vanga mingoi mai ao male po lai musumusu le nganga paia lai musumusu ia le nganga paia kai wake up do something ala ngole lavi mangko fon musumusu ngale nganga paia ai ke ro sire fia le ia mamau male paia o Samoa ele sau se lo keli o si leo ititi o le mele kupungei pawa leo ye leo kele kulo fa fonga kai ar ka ale fionga ka mai kai palmia o leo le au vaenga ye manga o mimilo mea o leo le au vaenga ye le manga o faile mea sao o leo le au vaenga ia nga o aku e manga o e fai alo la to ta mai o leo ka nga kai nga o aku e fa mua nga o la ko ainga pawa nga o leo leo kele i le fa fonga ku sa o makua fa alu fe sasi ai le fionga ka mai kai palmia oi wa fa'alu fe sasi ai wa fa'angalo ai wa mamao e mar fa'fonga le fionga me kai parmia mar kapingeka wa mamao ya fo ile leo le kele nga uswa ye fai fonga kalo le leo le kele nga makua fai nga loku wa matua mamao le leo le o le leo la wala kalaka o le leo fo ile le awangi fa'alu mainga ka ko ainga o le leo fo ile ia la ngofola kongi ya o la ngofola faile me leo ke afia ia fa ferka kongeki o ya pai mala fa ferka ngafa o ya pai o le leo le o le ngai mea o le leo o fa mua o lo ainga ai fa muli le kiuke sa ka kaunga ko fa o le kalinga la karamongia leanga it gets to the point where we are tired wakako vai e fa mai kako ku ye runga kako ku ya o leo te tala noa matua a o sitangata o ke ko anga o ke alu ile loku ma o whaaka wainga Yesu e vea mo wadi mo whaaola o ke makau ma o fefe i rea kua leo ke kaukalaku whapenga ioi o ke malama a yaise me kau sau intimacy relationship with God a ya oele so kanga nga va laka intimacy relationship with God e ke malama i le finga ngalo lo kua e ke la ngonga le ia i le finga ngalo le tua ma musmusunga le nga pa ia o me foi lalia ka finga fai maka ko fai ke ka ko ie fie fa bai ka ko ie runga ka ko ie le nga a ho nga saurunga nga o nga saurunga pingiro kango sa o kango le menga e pele ya oi a foi le ke le ngo fa yakula fa soa i taimi o te fa soa i isi por kalami o mafu anga nga fia fa ma lao vai foi lá mala foi ese furua e iva mala nga au ka fanga kango ile kua ile kango ile me pele ya falao kango ale kua o le vai suo kango a fa riu koko umar vai se akelise ole wa ma mea o mea nga sau nga kango ile kua au kafa ai va ai kula vai fa ma fa mai lo markala le kua ya mose ia soso esela la kango la me pele le nga o la me pele o nga kali ia o e kui vasor kama o e maur kama ele ki ngalo loko ma ele ko ele pe asau ka kipiro fa ba ku fa fonga la ku sau ka ngaka sua mea ngai au ka folo fale sau ka kongi lo kivi sau ka ngaka fa le nga uma sau ka ngaka ka pelo pai pakipi e mo ia ke ika ke onsa ai asau dor ka ngaka kango ilo wakali ipo lo fanga e kango mai lo ia ngai va ile ke o papa ango lo loko molo makua e fikia fa penga umala ngonga ngo ia falau le ala nga le fa kule tu mose
Awe ke popoli. E whainga ka, o ki kango kuloa. E se i ale mea lai pele, e se i sa o ale me pele loko, o le ale me pele, o le akari. A venga nga sau arka le kua fioki umauru makua isala o ifo yo o ai kupiko. A nga pa o si i mai le akari i wo ki fo mai. Mose kangolo e ave. Avero ngu. Pasi o lima. Pavai. O le ala la lea. Le angor kako fo imisi o nga lalo langi ni ngai marfonga ide ele kako ke iai. Kako ke kau mawhai e whaakupur whaakua ka ngaka ngei. E ala li tau longolongo. O ke le malama po ngi ka ngaka e whaakeri siango inga o lako wo langa kako kai kai. O le upu mongi ngā mara upu kau kingo. E sao kako kai kai. O tai na mai e kai kai kako. I kulanga whaarkingo i whainga malo. A or fisiri o soifua whaalea nganga kako kai kai. E mai mau akur kako kule yaku. O whaalea nganga re soifuanga o soifua maolai o kako kai kai. O fisiri kele ngai fia kadi. A wai whainga ka ngala ngonga e se kai kai. E le whaakiri siango longa o langa. E whainga ngala ngonga mei e kau karangoa kuai. E whainga ka ngala ngonga e se kai kai e le o ola whapa ia inga. Whainga ia ngala ngonga mei. Leo ke karangoa lau kele. Ai se ivanga ngare ka ngaka e ola whapa ia inga ma ola wha mama inga. Paula ngā or kua inga ka ngaka. Ngake la ngonga le lei. Le kangi le kung. E ngake la ngonga le lei le oia ka ngaka. Mafua anga ngā le inga la ngonga e. Ngala ngonga mai e le akua. Le oio isa la elu. Mafua isea. Le anga e uilo lako polonga sai ai. Ai sa o lako karikongu mwhapa ia inga o lako wolanga. E le suia le akua e karikongu iai. Au ai kupiko, sa maua mea. Ai makua ola le wha mamainga. Ai langkai ka ia le lalo langi ngā veikai. Ore karila ngā le wa ukari kuai. Whawhikai wha ke ewa Sofia mailo uma whau ngai wha soa ma ufai aku whapea. Le angole upu mongi ma le upu kau kingo. E pe ngā ore ngofo kako kai maka kusa pese whareki o aka fo ilele. Ngā o ngofo. Maka mai. A le whaika alonga ilu mo le malai. O le mea ngā luke whakusaha ile mea rea. Ngā o ngofo a. A vai aku a kau ki ngā inga o. Whaisinka mai mea laiki. A vai aku ngā la a maua o. Le ngai whainkao. Ulanga whapenga. O la utali la ma le tūlanga. O le karikongu a ngā. E whako a maua le whamaongi o le mea lea. Pe a step in. O lai lima o kako kai. They have the power. O le ale power. O ke le lopo le me whainga ka ainga le avakua ka ngaka e whaisu e suenga. Ave e se uma wha malolo uma ka ngaka lai afia. Ai avakun ka ngaka fau, vakun papalangi e si o sue. A uma e a ele ai. O le ale mea la alai fuanga kuri fuala au pa au ya. O le ale mea la alai fuanga nga koe ka pisa fua e ka uri ngō le ala. Le mea linga koe loke fua ka ngaka ia. Pe a whai e umangi su e suenga e vaku. E vaku ai papalangi ma ka ngaka i fafo. E uma e ala e whaapea mai. Ia, o lana muri tā i lava i mitanga ruenga o leo mar komisina. Sa lako muri ka i ai whainga o mea uma. O le mea lea, e le ai uangimo, le ilopo ua liu furumoa ka ngaka lea so arka marea. O nga koe a bifolola ia lea o kako komisinga ma e nga kele i ai kala. Koe a bifolole koe wha au. Ma whai marikapu. E makua koe mo lia angisi. E koe kusi o lako urima i ka ngaka ngei. A o lea ua wha maungia mai wha misingonga. E mamala ku. Ai a whai e ngofo ai pēr, ngofo ai pēr kako kai, or kako whai ngā malo malanga ka penge ka maka aku. O le upo mongi, koi kiki whioki ngi sirmea. E feala, koi kiki kako vai akunga, ua kiri a lesi. Ua eua e lesi kulo. Leanga e mamafare koko re vai. So le mea ngā. Madi. A whafonga mai lau whionga ka mai kaipani mia le ai, o lea kau ke kuku whakasea lango lau ngofua inga ma lau paia inga. Ai le ngape fo i le kua lalo. Leanga a ku le koko uli, i le kaimi fo i longa ki poungiu ma le fue whaasau o wale launga. E mo mia le mau or kua lalo le sa whaia. E a waku e ku waku mea ia, ku waku yo au kafa ma me uma. Auange i lape pea lau ngofua inga. Auange i mua lulu ngiu puru. Awange ka ko whavivi o leu ai ka mai kai pale mia mua o Samoa ma le Pasifika. Ai uma enga e ongo wha mauinga
It's the worst ever. Kulo. Awange iyo o ngikala mo ngikala blanga ole menga. O kuanga o pakakua ngai mo moli mai au fau kuale anga ya. Lau fionga ka it ka ipanmia. O le mea ko nguanga ngai manga o yei. E sumali e whaangi wa aki le la kukala. You know, you have to be careful. You have to be careful fa moi le anganga o le akua. Le anga yele me ma ngai ai lau fa fonga. Anga eva ko fa le anga i moruka mari anga. Iyo. Anga i ka fa penga. Aya uma ngai e fa ali e prevail la la mi ko ngole tu. O le winga o kala. I me angi wa uma enga ka ko pepese the first ever female prime minister. Ai uma enga fa ma winga ka fa so piko Samoa is the worst. Turo. Because the truth hurts. Ai nga or kanga kai mongi lo nga lofa. E kau kar sa okwa. Lau fionga ka mai kai parmia. Au ngei. Vai mangua lau ngofo inga. Kalu kanga kai e ngau. E peye e waku e kingo waku ya e sau. Ai leo ya Jacob. Pe waku e furfuru mamoi. A o la ko loko. O luko fe ai. A maruru ko ngai o so wa o mga e fa sau fa for vai nga le la fa so. Ya. Ko la foto mau. Iso fina ngano livanga le fia. Tai a siata. Se mo manga ia wakaringa fo isia longo. Ile mana ia ole sota inga ole o nai tala fo i mai tu spaia. Anga ile so tanga I meolo tu. Io a fa penga so wanga ngia siata ma tu vasa. E kau ke amaya me sa ku pui vai kai mi. Le ka ku sir ku spaia. Le fa ma wina tu spaia. E amaya fa ku kilo po fa ma ka ole ko. Ya wo fi o ke ko fa wa ku le kai mi o isala e luma mai ku piko. Deve se inga mai ngol nu ole tua pa e ku pito. Kai fa penga u ma le ko ilalo len ko ilalo ai al fa nga ma no ka wai ile fa nga ma no fo. Nga fai lava ko nga fiki nga I ura nga nga si mai lima ma fa mai inga wa kuia io kai peila o fa mako unga mai nga falao o le nu o le tua no se isala elunga o lo io ala me ga muri anga siata ma ko kuri lo le ala ya ile so le ya me ya ku kai mingi bo ese nga fa pe mai le ma lo nga io le ma lo ala me le fer kai mingi ola o le ma ayo a u ya ka fanga le malo tu lo lava le fa fonta po ya le tunu io e fa pe ngar ku langa le yai e ese nga fa ma fai mai le malo nga fia me ma le fa tu tu sa mutas ai le o mai lango le malo io a o le o mai e fa le anga le malo le ala wo o la vai ile ma walungo nga wenga ni tamari ta lo fa le komsina ma nisio o fa ulungo mtanga wenga o lo o yaya fianga I mata ufa pe nei ta lo fai kai me la ko kula mai ua fea ngai malu I kau ke kele ma ua makua I masangia I lo la ko kai ma ua vai mangua I fatino ina o la to tiute e pe on fatau to ina oi ile kulanga fo ila ile maka upule asia ta pe ona mari la usau noanga ile ono a mai oni le oni au su mai fafo e o mai su o siri la tunu o la me la lenga ko kappa ile o mai fafo ua leo koe whakua inga, leo, I se tatua tunu. Io, wa anga whakua inga. E whai le suenga, ave e lumo whamsinonga. O le whamsinonga e maira kati. A whapea mai whamsinonga mo le maua Samuelu, e pepelo. O le whamsinonga la e whai an whai ungo Samuelu. Ma whaono a mai le whamsinonga le polo, inga maa no si leo. Whai se mori anga e whaasanga, whapea ngā tū maanga pa whamsinonga. Whai se mori anga e whaasanga ya Samuelu, I longa mori mau pepelo. I luma whamsinonga. O whamsinonga au mai. E le koe whaia e leo. Ai peika I wālanga lu ngāla lole. Le nei mata upu malawa lunga e tala noanga Samoa. E le ngata I Samoa nei au so se Samoa I so se I tuore lalolangi. O ngā le arku uranga le wai. Ua makua I le ai se whakua kua inga I le whaki ngongo kiuke. Wa ese nga whaia leo so suenga. Koe whaia leo whai unga. A lalenga kua I wāli anga o mani whamsinonga le ai ma se mea ua kuie. Ya, a o lewa, wala nga o sa mo mo ramsto. O mori anga fai mai o mori anga o tau faleanga male, faleanga o tamari anga o isi. Io. A o fele me nga lenga dia me sa pueru runga pokala me tataia. Nga lenga mafua pe fa pe. E ka kama amaka mere so suenga. O le ale me nga amaka me faleanga sa mo pe fa pe. O le ana takale. O ka siri la ia. O le mori mau sa mo sa fai e winga le maliwa o kama kikire I. E pe anga o ka kalango isi o kalango. O le oso fa o nga manga va se ka kwani. Io.
anga fa pela ave fa masinonga ilo fa masinonga la mkam mo le vanka ko filem fa ngoe mai fa masinonga le kala fa pe ya e pe pelo mo mau Samuel fa se mo yang Samuel e polo ai me fa penga fa masinonga no pisalo leo ai be har kai mingi le anga fa leo so suenga fa mai leo ele fa mangia mo mau Samuel fa ya la ko le ngar fa masinonga ya ore no por me fa masinonga le la fa le ala o ku no so fa masinonga o so nga ko ile mo yang o tau fa le anga le fa mai leo ah le ye male suyo mal fai pula fa data numero tolu le ye langa kangi fa sanga ya Samuel fa me fa le anga Samuel ulong kamari anga le ye male sik mai kai fai pisingisi i company o loa ngi Samuel ya o ngai kanaka okay loa lai e ka pele longo i karinga se tulo kau kala i me mongi kau kala i me mongi ai pe wa vifo le pe wa vange mo le ma o le merki apol mare fa alu mainga fo ile mare kilo ko le ku o ile e sa o ale mele yo ya le boka ko ba ye sia tape o sia auto fo no fa pi ile no finangaro e sel matango fio le vai nga sa o ye ya la sa no fo sia ta ile fa fo ta po ile tu no malanga fa ka Malo fa mau fa ile fa Siata. ya tu vas ça O koe makuare o loko re kala lea maua ngei. Le upule ar koe inga o koe inga papastui. Fia me, le malo le ngā. Fai ia le le malo. Alanga koe wha kafa kua papastui fai mai. Ka ko malo ngā la ba ai la e la kiringa i o konga. E sa o le lau sa ngā siat. Anga fai mai au o falau. Ia mosi saulo e ave ia Israel arai lo le la vai falau o le sami le mea la fala va menga kai le sau le la ko fa shokinga e ke vai kunga fa pura sau lo le ku ia marvel wanga kai fa penga mea ko inga pa pastui ko malo nga la ko va ai la pinginga le na e se for ko nga ka le vidia ya o ko mar ko va nga ia e o ngai me yo ke mo vo fa pe e se voi ficar ko nga le wo manga masau mo fa pia mai ia rimoni ele ko ka la Samuel kua ele ko ka la Samuel kua ia ole mera le fa pesto mari vulangi ko nga mea ia me nga ko mai ka ku ai siata malo ia a ko ngai ke wa lu anu ngai mea ai ke wa se manguia po se nei ia via le ri ia o se ka da ki kira malo fa ya tu vas sama na yo lu fina lo male sunga ya mau a sila fo i ma se to fa te par fa fonga mau ala tunu upe a fayo mana tua wo ke lo le manga ku le tunu tasi le va nga sa matua nau wai ma va ai le sunga le au le mali toa o makua se se a le taita inga le HRPP na saua i mai le amatanga ma mea wa tutupu. Le suinga ko pe lau o pili fo ia le wa makua vevesi ai. Ona o tua umo patatua. O le nau ta inga le nga kako ike mama valo ia yo o ai tangata pupoto ma tangata fai pisingisi. Na matua i lantou valo ia lelei. O kape nganga ia arko inga. O kape nganga ia kuila epa. E ngake ao kasia umanga mai ai ko kongu le malo si anga o le pulenga, o le whaamasingonga, ma le pale mengi. E ngake ao kasia mai ai ko kongu inga ia mau ilonga lima. Mau ilonga lima ua mea. Nga valo ia nga kalangoa na matua ai erika nga make ia inga le mea lea. Nga make ia e la audi. Ango ko fai aku. Mau e pea no fai sola utala lea. Ole tūla ia le fast. Mau matui vasa. Ma le whaafonga le tunu. It was God's timing. Ole mea nga whaakupu e lea kua. Ole mafu anga nga lenga maa lusilo ulo toi lau whaasoa lea. Lea nga o ki karikongo ma o mau ki ngoa. E o ile au kama mai ma polo fesa ie fia polo le au polo fesa. Le iai polo fesa le leima ma le au fia wha polo fesa. Ala ko ka ngofi e play malako predicting ar pa loka lenga ki ngi. Oh boy. E ai longa ye se polo fesa. E nga ki kari kongwinga e cool fast. Le ai masesi e kari kongwinga. Le anga o ma fau nga mo me orka ngaka.
Ai mana tua fo kala ku pa ia o le poko i la longei o le vale le nga i lunga. O le poko i la longei o le vale le nga i lunga. O le ale wing o kala. Le anga ke longa i make makenga a fua farma fau fau. A e vai uma tu i vasa ma mau alu si kako kango fisi kaki uma I've done that. Ia polo faila o le au HRPP le ua kangaka uma inga o run le HRPP palo karen ke ngi. Fa kusa i polo faila o kangaka ia ngai ko inga ngai tinaya nga o run mai ile fast. O le upomongia ku loa tato wora ngana fa faingo fia fa malulu. O le matua le fi koe nga ia i kulanga o failonga. Ai onga nga pau o kangaka ua yailo la ko loko karikongu kusa e onge i o la ko failonga. Ai kasi le mea nga o la ko makua osa i kumu o le whakua. Pau walea o ifo inga musu ia ai ia la audi. O le nga pa ia e onga kofi musu iai. Fa ingoa le paki. Fa kua ile kua. Awange ia bea ia ile fa vai ile tua walanga le original name le ngangu e fai ai. O le fa vai ile kua ke longo e musu le ngangu pa ia fa ku. Awar fa ngana me ngala nga wale vanga fai pepelo me le me nga ile fa vai ia. Ile fa vai ia u ka ko ku. Sanga o se foi fa e kau sanga o nga fa nga o lo uingoa. Ai ile fa vai sa fa vai la vai me manga o ile kanga ka sa kai. A lewa o musu aku ya o e le akari i fa le nganga la audi. Ke kala le o musu nga le nganga pa ia. Kango e fa ingoa fa tua le nga o e uma o le ala ko ngau e kul malo o le akula i mai. O ngor la ko fa ku. A ka ko wola e kompia o i le winga le tu fa tu mau ma tu vasa. A ka ko wonge ia ka ko amaka mai la isa va. O le pangalenga fikau i mai e fe pule ai ka ko amaka ka ko ka mo pule ai tulo le abo makua ngau wa le vaenga le inga ia kinga ia o le pangalenga pingi mai ma fe pule ai o le polo fesa ka lenga fitau pule ai o le polo fesa a o le ale polo faila o le se nga ruenga mangi ko mai o fe pule ai e vai mo wala lo fo mai fe pusa isa fetau i le fe pusa isa ku lo wala le fionga fe pule male polo fesa. O le ale i unga. Ia, a ave ese lo kako karikongunga whaale nganga. A ave ese lo kako karikongunga whaale nganga tui vasa ma ai kako wo kako mafau whakangaka popoko kangaka o inga. A e kango e whaile le numera ma le mathematics. Ai longa isi se fia paloka ia fpule. O maua mai. E le ai se fia paloka kulau, e le ai se fia paloka ia fpule. Leanga aku mai lungo o certificate ma qualifications le pepese mai iska ele ai ore polo fesa le melia ar fai pusa isa le lalo i ai vai la sira foi la o me ale tua o manatu o le tangata ele o mangaku i o le aku o ngala ele o ala i or kangaka pa wale me langa manga o ile aku se peke fai pusa isa peke fai moli peke fai telefongi, peke fai ala vai, sa ia ska ko ingo farkuai. O lo wa langa ala vai. Po ke sua ala vai, peke fama peke a power kala le tua, lauli va ai kanga kokoa, fepunga le melia. Fepunga o le va o mang malo le la. Power me peke ave pasi, peke mo vao, kulo peke ave taxi po le alava, punga i lunga fua. O le wala ku va o le man malo. Ma ni la. Iyo. Vai la sila foi la. Fetau i kuai le fanga. Ngawa uka ua o ko fa penga kuai le fanga. Fetau i mai kuai le fanga kanga ka sa avea ma pereskenge o fa masingo. Ai fetau i mai mara pas. Fekau i mai mara pas i kua. La le unga. Ale kula i da pas. Ale kula i fai fa ko. Ai fir kanga ka i ngo ko finga mo ngo ko mai far kula fongo. Sa avea ma pereskenge o fa masingo. Kua kui whasare leanga lua. Sila fia uma. O le alo re koko ali i o le sa avea ma pare mia i kausanga e kuanga iaku. Iako whira wiki ere sanga. O sio ngalo ka mai kai. Le fo i sa avea e ka mai. O le makua ka mai lava. A o aile ngala fetaui.
Fetaui mas kulo wa si fai pure kau ke makua. Kulo o le pepe le ar fa kua ile ko sa mo ukas aka ko ku ringa nganga wa so umai tar noanga. Fetaui marka mai kiki kulo wa le fionga mangile. Larkati. Ka vale fai longa. Male hango I can go all day le mele. O le mafu angale le o te tala no joy mo fa tu fo ye o lo ki ngala vai le mele mai o lo fa ku awa so le e fa le nganga le mele le fa kingo. O le mangu malo le fast. E fa le nganga le fa kingo. O le mafu anga fo ile le la inga ka mo fai. Vai foi la nganga o aku identify le corruption fa kingo. Nga waku ai koko. Ku la i fa ku ile ku sa mo ukasi. Ma ya la le tu. Ai kau mafai yar ka ngakai i le kingo e fa ngalo nga ko mai. Kau mafai ya ku ila epa ngai lo la ngor ka malo war makua por kiki. A le mela wala ngai. Wa makua ma lo silat par palai lor mama. Ai vai la o le kaliale, kan sa war kaliale ku. 25 ai a mai le fai unga e lau fali ai kangaka nga sau mai le ku malo o le mafu anga kongu anga sa vadi e sei laudi so ko fa ko singa ko mai kala le mau mali mai o rufinga o le mafu anga le ngo fa ku e se ame ale tu anga pa mai e lua lima a o sesi ai ku malo le sa ili er kasile o la ukala le mala umenge le HRPP e guarantee le HRPP. Koe whea kula ukana lea. Anga kupu mai fo i le kasi lea. Anga sau le ngofoa lea kasi lea o sale aula kunou lea fio anga. Anga sau e le o se mea anga mafua inga ru ese la audi. O la upu mongi mala upu kau kingo. Ke la ngonga kuala ya ru le HRPP. Yes. Ae ong lenga kele o so okanga isa malai ulu. E kele o so okanga o kele nga kia la sira fia fo ira fionga fai pule sui parmia o longa lima kama kau i fainga anga campaign or ko ru orisi o ko finge o fai langi ko fa ke vanga ngau puli or ka malo o le vanga ku uai i le kele sala fai ioi o le upo mongi ala anga fa apea ngei e fili mai le ngofo le kasi o sale aula ai anga fa apea e le sila ifo a le fa ko fala inga o le mafua anga le nga walk away ai la audi o nga wave eser ko o sale aula makongu i ka ko ngofo sa vai ko ke lola u kala mongia e aru kwala le HRPP o po mongia nga maru ko ki ioi ai onga wa fainga kanga faiso nga finga ngalo le nga ola wa mau le ko fa sa kwala la o kakana le kusami sa kuala le ainga fa ngilangi ma ko fe kala ya ke vanga vai vale mfa pe aku pa ayo le lumar nga o sale valas ya la ka ko yo le me nga be se ka ko ma ko o sala fai ku langa fa ku ma ro fa nga paluka or ma fu anga le ngo lo nga fa ko wa ya ai nga sila fia no ku la epa o le ali lifa ya le fionga de sa ori o le ali lifa ya lo lango ya fast activate lor kamalo malanga pomu voilea la le pomu sulpa sengere le o makua se a ko activate lor kamalo malanga pomu e fa kusa ya nampa luongo malonga fa moenga ko fo i ko fa nga paroka ai peika o mangaku or kangaka ele o ala ia o le ku la ranga le o isko fo i fa nga paroka fa afekai ui mai lo le tua lango vai ku ngale nga pa ia so se mea o so kwai kami mai kuila e pa fa nga por kiki o so ku i kami merka nga ka fai poloka ta vai le ngo fa ya kwela makanga fa so fa lao le fa nga mai kong ia ko mo selang ko ila lo li ngaka ai va au fa lao yang fa ka ulai ku ka ai fo i maru ko fa ri ngaka man so se mea kong ia ku e kong i mai fo kami lo male nga pa ia kami loa mangue le i faia le fale kua o le whamsingo city. Ia. Kami loa i ngā mangu le singkor ka maloa. Anga kami aku la le nganga pa ia ua vai lua inga le loko o le whamsingo city. Menge la ukala. E lang moanga foisia ka kua mio.
aku ar whafonga laku. It's about time for us to tell the truth. Because the truth hurts. Ai va ai fo ila o hele timing ale aku. Oso aku ava mai la oso ya si makiva. Mangu la piu ar kamalo. Ai piu. Mangu la oso o activate o oe overwriting al menga e ye le power e mo alunga ku ale rule of law. Ele ye overwrite ai malenga ku lo le fionga le malo malo. Alanga le oso mai ku la e pa activate se full passengi. Fai ku ngas full passengi ele ya. Oso activate le al malo malo. Fa o nga mai ye ngai ko finga kikeli. Yes. Do you know what loa I know lo ke ngofo ma o le menga kupu vai leli. One day mau mar fa fonga le tinu watu ko fa ku vasa. One day I will reveal le scenery le nga oku la epa mari mongi fai vai leli. Ile maoka o le au malu o malo. I also mai ai loa marisi malenga le nga oso mai level po. I know that. Vai la samo. Le wo kangwe ka wa. Vai fo ila fai ya uma fili o le vai nga ia. O ke le popo le se o kou fa fefe. And let me make this clear. E makua yo o le popo le ngi kou fa fefe. Pe kou ke kau pule kou ke ala ku lo ka uma mea. Kau pule au ke loa e kuainga o arua wa vave mai le fa maongi o le kua ya uko. Ioi. Ai o te whaia tu la utala. O lea o ke ngofo leanga o le manga ia. Ka o kingo mai ma whaailoa umama ia. Mea ngā lewa o kango kau karakara koe whapengi. Whawhikai le anganga, le musumusunga le anganga pa ia. Wa ke ia. Ma whao sofia moe ngā ruanga e whaasoa le vaenga lea. Leanga o ke manga o koe whaamangaku. E koe whaamangaku i o kako kai ma le fionga kama i kai pāre mia. O ke manga o koe whaamangaku. O lea kua le mafua anga. E le o kou. O lea tuar mafuanga nga kou waku wai. O le winga la nga, oso lo male nga pa ia oso i whamasingo sidi. Overwrite mai lo whamasingo sidi fa mai le ai. Wha lea nga ingan malenga nga. Ai aloa ia le whaakaukonga i le whare ie. Aloa ia whaakaukonga nga. Ia lea langa ko sau ai lo le melea. Le langa sau ngoi lo fo i mau. E ese loanga whamamulu mai e whalau. Ai koe kuli mai karioka mo. Ia. La pe la se e foi mare lua fa longo manga ia lua fa longo. Fai maro fa so mai, fai maro fa so mai. Ya mo bo ke tu vasa. Maya fa soare. Maya fa soare ar ko kai. E o manga yo alu fa la ia fa longo au ia. E oi. Ai pas ya e mau ai se fanyo ma fo fonga. Ia, whaftai a siata vole. O le wa e koe kia le haka sa kako sa vali mai ai le amakanga. I le kauma whainga o ngi mea. Awai. E le urupo o le valvala au mai Auskaria. Whabai le se kako ka langa kongi i whatutu ele tu sa mo tas. Lala o ngā ka la ai wo koe whiau. Au koe se ka i se roko. Mama ko ele ai se ka langa kongi da makanga. Ai sa mako sa kako sa vali ma le wha maongi, ka koki o sui le manu. Ma ngai ai o le aka le sa e whaaria, e se ata kusa lawa e koe kia le aka i rumo o le mai moanga le tunu. I le lua ongo le ngai ai. E oi, ai pe kai. Nga lu e tuala ka ia le sa ave paribia. Nga lu e tuala ia kule. E wha ma vai mai le, foi ngei, e se mar kofi. Wai mo ki ngoa koe kura e merita pipi, e koe pale mia foi kule. Ewe, nga kau makanga la ingar fina ngano kuile epa. Nga kau makanga inga. Ile lu ila. Ai ke wa nga ngoforko inga mama fofo. Po le hasi sia wala ese mai le lu ila. Lea langa nga mama fofo ilo orse fulpa senge arkat. Ewe, mai sa ese fo isi fina ngano sa kau mafai fo e fau kua inga kuile epa ngakai. Lea nga mafua ilo. Nga onga le kalia le lu ia tuala. E fa ese mai le avea ima pale mia. Ia pe sawe malo lo foi la fai pule e vole ko ave pale mia pe ave minsta pe akura imene ele kalia sa ko sui fina ngalo kule pa mare kalia le ala sa vali ese lo ma
matuala alu lo le fatua tuele tu sa motas ko fa akasi marona male mata upule pe ona sa no asia ta ile pe on savale se la ul bali to mal palmen ia kuranga kong waranga no ku fa akasi va nga ia ma ua fausia se fina nga lotuala ole aila o I arkat ai sia ko mai kala pla kiki I au ka ko ia pe ia sia tai kuranga ile I va nga fa tu tuele tu sa motas Mali. ole me mong ia e mongi le lau sa ngoanga ile swing on malu e leo se mea nga sui e kanaka ioe o le mea nga sui e le atu ioe langa mo uma fa mai foi o kako foi fe o kako fe ngai o kako fe ngai kausi kako ke fa pale ia mo kako ave uma ia o angi le lei o le ale alo fai e le se mea la kako ko feeling ia I mo me o la fonga me fa pen au sila mai la tua o ese nga osi kako fe ngai o sa osi fe ngai le tua ma se tato tulu isamu o kako fe ngai kako ke kausi mo kako fa perpele o ana fai fe au tu lo lava la nga salebi Mali. ai pe kai wo kako le muri kai wo greedy va ya ku ngai ku lang ka ku pe a nai fe fe wo o I lunga kai fia se pulu wa fe pe wo si ta blanga se la wa fe ele o manga o mai fa fe ngai nga por fai fe au o le pau lava o le fai taulanga o tangata Samoa ua maua mei lima ma fai le fai ngā taulanga o le ua manga o la wari ia e pe foi le ua vava ia kupe ua mo peke le ako konge fai au la ko ida la manga lo ingi mai mea si sila mai la kua vole tausi Samoa la le fea ngaiga na osi o au ona le atua o tato fea ngaiga le ala o le si au wala ngā ko ila lo popo ai le fai ngā malo karuai mai e le koe kura I mai e ma losi lo fa ko kua mana o kala ka kingo le fefingi e le ko e fo I maya se I vanga na lava ua sui kai ka ma ua sui la ko olo kai ka il vanga fa fai ya sa ya ka ko a siata sa milo me ai ko I le fainga mara ki nga inga mara ka fainga vanga fa fai ai ale sui kai ka e le ma fainga ko fo I fina ngalo le tunu e ko e palo kai o mai ya pe o sia ka le fa pi I lo fina ngalo ho sia ta soli o kere no prame ka le o ka fa au ka kom tu bas wa tai musunga e fa tai musunga le nganga pa ile o ki ka kongu ma fa mau o mea musuia ia ka ka ngo ai o mea saukia ia kere ngo mai pikola ya pe o sia u tal no ale ni va ngana sia fa tai no mole asia Ya, sa roti vas. o le kilo karkar ngua le fa sono ma fa nga o fa pe sa o le songal ma ko kale sia nga pile ma ko nga sa Ya. ya wa sia ma ko kale sia e fa va senga a ka ma kua ya e se va senga ka mai ma ya la si ma ka pu fo ya nga o le sa nga fo ya a le sunga fa fe nga sia ma ko fe au le sunga ya pasta si o mia poto ko e talango ai fo le ka mi le lolo kai minga o mai wa ma ku wa ma ka ma ku le lolo o le kilo kalangwa le I nga luenga fai kua le ma me fa le la lo fa le ku le pa le fa ngi o ko ka lo ma fa ngo fa kalanga se ma ku fe au man ma ko ma singa ngati I ka mi fo wa ma ka yo ma ku le lolo wa le lolo fa ya le nga no yo kala ma sang o la ma fa ku ri lo e ngo ia o river kuri e ngole o reva ya sia ki le lolo polar kulanga wa lolo ya la kulo reva ya ai kanga ka solo ka la mari yu le lolo ka we la ngo fe o ki ka fenga de lolo ma mangu vo ye yo kongo ba pe ngala kulo reva ya ai kanga ka solo ka ki va ku vo ya re pa fonga ma ya la ku e ko sa ya ko ile ko pa nga ko sa le fa po ver ki spa ya fa mai wa ona fe fo ya ile o reva Yang ngomong oleh aku sama fale le lupe ngawa. Ala ku lupe ko sawe le ai. Ba ya so fiku ko kuak. Sau lo lupe mal olive. Ko so fai long ale lo sama le lupe. Or ka ka ru fa maong ni le tua. Ar ka fo le fe fo ya in fai ngolong. Fa ma wo lu pe lo reba. Ko nga ka la nga o reba sa ora nga le fa pe ere ki o fa mas ko ngo mata iringa. E fai ya kwa wa pare o ai fai ya
O ko nga mea nga ko fa fangu mai i lo ka ma fau ianga makulanga yung fai fa pere ba enga wa lu fa lu le manga wa lu ale mewa lo fa kala hodari ka ko mo makuro yai ya la ka di ko la uria o mai de foi la ka ko wa ku mako ya a o le mea le yai le foi ko sta ngo fo ya le sunga ya rimoni anga po le po ale fa mai ele se me no ke ma fa ya ele ai se lua vai ko o fa pe ai u ka le ro la po ya ka fa lo ngo fa mai foi o maua lua vai ko ro malo ale foi ya pesi peso e maka u kia la vangi ko nga me se ya ole winga la kala por ko kela la o reva ya se va il piccole ei ma ko ku so ki nga ku pepe ngai mea ale ku ya a ore ko fo mai ko ngui il meolo ele fa la kanga ku va ya mare nga fa lo siata malo fa tai malo le fa so e o manga ya fo ile ka ko ku fa i e ko fa malo si au wai ma fa nga ma fo ile le wo ki role me o suki le ya o ruanga ki nga ingo ngai o ru fa le tua ma e a uri suki ma fai pusi wa le wa ma ne fo ile se ta to wa sa no le sunga ya ma fa tai le o me ngai ma ur va nga le a i ma nga fo ile ne fe to e fa manatu ko e fa manga ku le e me se o ta to tai langa le fa fo nga bai le fa ka wa ingo lo ko wala i malo ma fa fe ngo ko nga ka ko mau malo le nga a fo ila utala ile va nga len o fa ya tuai o le mele nga kura i mai anga fa pe e ka ngu fa mo ngor kai kai siri le ka ulangi ngi kulo e o mai le kai meringi e au nga o ka ko sa mo ko inga pu le nga fo ile langa le a sui uma me uma man tu o le wa majority o le wa ma fa inga sui e ia me uma kai milia o le ar me nga ke suia vai foi sui er ko inga le ku awala sui er ko inga le ku awala sui le kaimi maleas pa vai ka ku ye maka u kia o mea o ke longa nga ru ai mfai ka ko inga sui ka ko waso e ngare ka ua so nga fua so rua so ruru ai ngfai ka e nga manga e fa yangi ka ko wingoa langa ole capability nga marku ai nga ma losi le nga na mata na tango ele ko inga yao mako me u e longa di makamakau kai kai ore ko ngai kero karangor ko inga ole ku ole ai le ngai fa pe ngari sila mai ale tua nga pawale me nga la inga fausia ka ko ele ku e fau ilonga fa kusa inga io ka ko mai e fai ka ko ku ma fai o ka ko vi inga ia ko e fo ia ko ma fa fo ia ko ile maru mar vi inga ia longo winga e ia la le ku siri por kai kai siri me foi le ala ke fo ngi kanga ka ingai ko inga o te o fo a u le ko inga ngofa ka ia o mangkuar kai mi ngai e o fo lo ko ia ko inga kanga ka ma fau fa mai e popoko ai ka ngofi ka u le u por kai kai siri a tonu e au ngā ile ngana fa Peritania le ngā upu le ngā whaia Alexander the Great e au ngā i fa Perikangia malako ma fau ngā le ngā oi ngā kongu wanga whaile me lor fa sausidi e le sili aku wa se silungor ka malo alesanga ioi kusanga foku wa i mai ku ai ngā whaalanginga ia ngā foku wa i mai se ma fau fo ilele e ki fua au inga se mea e le i foku wa i mai onga ongi mea le lei alela wo aku ai mare au sa mo mare au vai nga ie malele o ie ro ai mo ka mai ki ele ngi ele se fa ko fa la inga ia ko inga ka kamera ko me fa the kids lela wo aku avele fa pipi ile ko inga fa la nginga fa sa mo ma fa vale ma fa se asia ko inga wo lo la nga ka ku ya sa mo ma fa se e ma fa ingo fo mai o le tai sili pe ka ko ke ka ma fa e ka ko ke ka ko ke ka mo fai e seu ka fili ma malu o le atua e kasi a le siri aku ma siri e se ya ka ko uma ma ole aku po ole a fo ile kele o au mea la ngor kala ngar kusi ele o au mea e fai inga nge mika se kangaka o ke o fori e fai ngoanga por kala me o mauka o ai e ko kele lo afio nga le atua auange i e fai alanga inga nge i mika sisi fa pe o ia no le ai awalava ia mamawa o ga ka ko fa pe o ka ko lava ma ka ko lava le ai auange i ka ko mika
Inga nge mika se si whapea. O mea uma e ia Yehova ia. O mea ia ke mimika mo mimika. O mea uma e mai ia Yehova. A ia ila se si kau ke ka ngofi e whaavi e vi ma whaange nge e. Ave i le sili. O ai, e le o kuila epa. Leanga e le sili ya e foi kuila epa. Ia lau waki nga ki ngā inga e a makare mau mako inga mai salafai. E le sili ya e foi kuila epa. Ia kupua kama sese, le lofi, nga maliu ma wha mawinga ronga koko. O kako ka ua ngaka ngaka on kai sidi. O ave ia ise wha upunga kai sidi. Ore makua stupid au me ia le whai ngere ko kele. Me ko ngware ka ore kau wha avalea to the max. Ore makua kau wha avalea le mawhau ore ko inga mea. A uki ofo vo ia ua anga wa kuila epa wo whai ngei kanga. So ia ko wha avalea ua ko inga. E ko kiki o wiva se fulu ale ko ko me manga me kau fa se. Ai se an ko le fai inga fa langi ngo ku lai. A ole wo upaka ku. Wo ko e afur e karkala. Iyo. Ma ko e savali ile masiasi makulanga. Ai kwa ko mai nga farngi. O ko si silala ka ko ia ile ko inga lewo fa ya tu fa pea. Tu no na fo ai fa fe kai langa mo ko mai sunga ya ma le avenga o fi au kula fo ai man ko fo ila ma o le wa manginga ave fi au kula fo fa mai ka kaunga pay le tax af ngai fa fe ngai onga o le wa sila le vale alofa ma le ma au o kanga ka wa ave nga ruenga le tua alela o mapunga e me ye runga wo ko sila ku sa mo ma tu va vaiat. O langi kausanga nga eva fua mai lau fau maru le RSA kulo. Ma le pulenga le RSA Samoa. Le aingi la fonga nga kongia. A o le fare kalapu wa kele ola e feoki ai. Kulo kangaka vale inga inga iskula ki. Feoki ai kangaka fia. Faakupu ai le vevesi. Ke haisi malako kai kualua. Fanga ngau ai isi kama ike ngeki o kukongo fale ia. Kulo wa. Ai onlangi masinga nga e vai le lau fau malu ma whaakanga i lalo le pulenga ma whainga malo le chapipi e rengi la fonga kongia. O whengi mea vale i lalo le langi o whapea. A le nga saua nga sui pare mia nga kula i ma whainga malo o le mingi ska fo i o kulanga o vaenga fo i o le iei pisinisi ma la manuia manisi o vanga whapena. Nga kilo kwa o le mingi skape ya o kai o le sui pare mia. Nga kilo kwa kuala e le whekau i mea ia. Koso ai male loka ai loka. Koso a koa ia male loka fia kausanga. Le se tax nga konginga. Le ingi paperwork, le ingi wha maunga. A le la ave wha surusuru ngai ngai wha whea ngai nga o au ngā lea kua. Ai mga au kongi tax. Le si vaenga. Ale waka ko mangingo aku le sainga lele nga kami sau faile loan. Se fulu lua masinga ele aingi koe koko nginga o kupe. A ole lupi fa. O la fonga masao fanga aka ngaka fainga ruenga le turu. Ele o se bank. Ele o se bank le ngupi fa. Ese ale ANC. Ese le PNC. Ese uma. Ole lupi fa. Ole ofisa la fonga samo. Logo winga. O kupe la kumore ngupi fa. O sao fanga maafu ka ngaka fainga ruenga le kumu. Ai ka kala le sainga lea e le ngakar ke leo langa loan. Se fulu lua masinga o eva lau fau malu e se me kokongia. Me pio ia lo ke karangoa kwai. This is corruption. Ale wo mai fai ngā malo wha mapo e mairunga, makau mairunga mea. Ale mea ngā kuri e ngai fai fea. Ai se a ngā lainga ngau e kokongi tax a whawhea ngai. O kousira sila la Samoa. Ia maleango angoa ia le falele ia le ele ofisa o fatoanga. Ele ofisa le o le makanga ruenga o fakoanga. Le ia ma koi o tau. O ke mangkua la makanga inga ua koe kura i whainga malo. Nga sa ungoa e sunga lau le marito ele ofisa la lea. Ko ke sirfia sa mo le ofisa lea. Le ai ma se faonga inga ingei. Ai fia se furu kausanga o alu kuper malo e kokongi le disi. Alai ngongo foile ainga pe ia se ainga e relate se si ngai ko kongo makanga ruenga si ngie kongo makanga ruenga ko kongi fu ai kuper malo
ai le ai ma se le mo ke ngofo ngai le ai se me fai ai a ua fai ma fale e kua i ai ai ngongi kangaka le ku i le fa ko a ko e kau mingo ngai nga ua mai fai nga malo le mo ai sa to tongi fu ai kupe le malo le ku yo tau pe ke fa sanga ri chimana iyo wo ko sila la ile kele ma le kele o ngai kupe e fa nga le kakau a le kau kurikuri a pu ngai fa fe ngai ma ngai fai fe au al me ale na fai la utala le mau ya na la foto la ia le se vai nga te rua fa so fo i mala ma fai u tatu o le vai nga ale ngo fia aka le mele wo fai ilangi le fo lau nga ngai fa fe ngai nga sa ka wa ma a fa fe ngai nga sa la ko o le faku sa la ko fa susuinga le la au i ainga le sa malanga uma mai sa ili malo ya ku fafo mana tu fo ila taimi tu i vasama ma se fo do so mau ka penga ro se ainga wala ki mai usila po auskadia faile la fanga ai la kur fai fai o upu fa manguia ma upu ka ukingo ma upu fa manga kur fa fe nga saula i nga o oe ye le manguia o lo ainga ma e ka kuanga e fa mua le ku ko anga lo o fea le loku mar fresa la kalaka me ke ngofo nga ku fa mole ar lo sau lor ka nga kare sau wa manguia wo muri ka fa manguia nga nga ave ye se fa au sa mo ar nga fa au ele a ko se la ka la sa nga pele ki nga vai kai mi le maki kiva malele ka ngori mo nga yo ka ko ainga wa mavae ka usanga fia wa maliu si nga fa au ka lo fai ele ingu ma ai manguia sa ia fola i kanga ka ngu ma kanga ka sa mo ai o saur kanga kale o malanga mai manguia langa fa ngau ma me uma ua mawar ka mau ainga le la o ko ngau e ko fa fo ia ku sa mo a fai fa ur falenga a fai le me a fai le fa maki a fai me uma lava fa ke le ke ku se fa fenga man tuala ole ingu ole fai au sa kor faku a ole ingu ai ewa sorry muri vai mai le anga ore kala nga ku spaia e koko sila e fa susu ia paulo ai fa kupu ele ku ole la fa kupu ele ku ai ko e kango mai fo ile lima u me or kanga kai manga o siria ku ngai le ai wa ke le ko kupe nga u avi se mai pay ko tax soli o fuaia o fa mangu yanga nga kakalo ai ngai fa fe nga wale o kanana wale au le la ko sa mavali kanana ele o soifua mai pea a o le o fa au mai suli o kui mavave e ngisi o fa fe nga o muri mai ale ingu la nga kanga le la ko mangu sa ka fa wala fa soga o le loko yo ia mea mai mau pe anga mau nga ka le ye o fo ku pale ia io e mo mia la ngor mele tu fa uma ko isa ukala le anga la fo ku le us o kai o ro kar ko nga le tu i vasama mau e mo o mia ngi kanga ka fa le nga yo musu yo ka ko kai makua mo mia ai mo mia fo ingi kanga ka fa le nga ile fa ku au e mo o mia ngi kanga ka fa le nga speak the truth none but the truth only la ko ke ka usa o le me ka u fai o le ale wingo la ukala inga ua le moele lei ia falau le kupu ese mai la le kaimo Josefa inga ua le moele lei ka manga yanga miki maka ukia le miki wa umaku nga kama mai yanga skola ma nga profesa ma nga faukua ma nga fakaulai e fa makala ele maua se ko or kupu ai fa rongo no kupu yanga au e yeri kama ikiki ele engi o nga failonga a ole malo si o langa mafukanga ile akua fa mai yeri kama ikiki or kanga ka ole tua lai loka lai fat pui o le lele o langa fa makala miki ia nga kiro si le fia fa pupu kala o Josefa fa mai no makala kupu ami
se a mai o le uma mai la au popoko mala o skorsipi ma CEO ma failau kusi ma me uma malo le uma mai mala e le ma se si o mo so ko ai ngau le malo pe ai kango ku mai ngana mai o aso ngi o le ngau le la repossess le va le peyo na uru e po fe ela ku ngone po ia te anga no repossess le la ko va le se la uno sfuru milionga le ai ka la fu le malo la o sei la o repossess o sei New Caledonia maka o masiasi le sei ale popole ele o mele le nga musuai ia mingiska okupe mare fainga malo le nga musuai fia me e va ve fa ko fa kausi si valili wala nga anga feo sofi le singa udungo le singa mare o so popa wa koso le valele nga vai lola ia kasi ale alanga mai ku ila epa mari mongi ia le mea nga sa mo ngo fa ku ai mea nga sa mo ngo fa ku ai au ko ke filfilian kanga kalea onga si esele ka mayon esele lofa o le tua evan watu le wo fa sawa ale wo repossess le evan watu ma worka ko graphics nga fa mo le misa ko ngi ai lunga o lunga ko le wo repossess le evan watu 120 millions le debt le malo ala wo ko so valili e fia foi kako ai kala fule ye ale nga pepese le awari ia pepese fa mai se Amerika ko valele le ala na le wo to fa yetu vai ko musu malenga nga le ku la fa si foka ko pokalami ava ku fa kai inga le o confirmation ji o menga mai le nga le tu lo fionga fia me so fa piku la fionga ka mai kai par mia mala ka pengeka o la matou tu ala lo le anga ko karia inga ma ko se kia le malur kai au e ava kuska ko valele or kai miningei wa makwa front page mai ale New Zealand Herald ma New Zealand langi wa repossess le valele ale government only 3 years fako a kolu kausanga o ngei new government le government ngala ko promise yo ko ko sui ka mau ainga ma ko fa sa mea ale wa repossess mala ko valele ko kausanga si o kala o le alofa o le faukuanga mongi a le alofa faafekaia nga sao la ko faafonga le musumusunga le nganga pa ia e kau wala ku faukuanga kangaka ia ele on kangaka ya kama maikele ai matua tumu fa le nganga la kulo ma Josefa anga la ko Josefa fa makala miki fa lao fa mai or miki oi or makua miki or sanga miki me foi nga le nga mo ke le nga yeri me maka ukia o le akupu le ale mea fusi saiko ma umanga maumea o le onge o le mikia oe o le onge aku mai fa nga po ngei o le repossess o le mikia oe o le onge lu umar fa makalanga o le miki o le ai kai mea ma e ko e umai lo fia kai siri mo lo fia ka mau ainga ai pakaku ila lo ku li vai o makua fia ai mala mele ka o fai pala nga umma nga fa makala feel relief marka malo fa mai now I can finally have a good sleep ma foi sia la o mo sia ku le mea sa fa ku ulu ma fa ya fai foi ka ko ka ile o mau ko le lese ko fa de po ma me fa penga ile o le lese moe ono le telo nei me fa tala so e kasi ale vai fo le mele le ile moe na uma o le fai o le fa maongi le ku ya la fotu mau ya sau noanga mani so vainga ya le vanga la via fi mana ni si fo me tu po tau lunga mai ta tu fa so Ia, whaftai a siata, whaftai fōi. Mo le whaasoa batanga o fia. Eoi, o le mea monia ia ua. O maalia fōi le whalongolongo nea fiafi. I le mānaia ma le toi whamanatu. I le taimi fōi a o. Fō, ma le tatou whai ngā mālo e peo na iei nei. Eoi, ia, kusa o le uka koe whamangaku i le akungu. Mo tatou toi whamanatu i tai. Le tai ringa. Mālo sa kako uia. E le i whaingo fiera au le ala i mālo e peo na. Ta wasa mai ele fatu tu ele tu sa mo tas yo le ta inga foi ele tamai tai pale mia male ka peneta pe ona ya ile ne vai ta ile fe so wa ina so le wo ma fo fo ile ile ko a mainga
ele atua o le lau del maliato a wa fa nga sui le akua le fa nga malorngi le ala wa mai le akua ma lau del maliato e ka wa kari aku de ile mai mai ha mai ore or ko inga laiku yo na fa vai lolo pese fina ngalo tama tai pale mia wa aka ko vai fo ko mai kai pale mia e ro ki mai kai pale mia le se tama tai e so ngasi Mali. yo kai pe asi kai ko mai kai pale mia ole se ora kai mi foi le nga mo ele di fa ola i lunga le va ai angi le fa la seta E. wa ya le FA solo ya ona so ma vala au yes we se ngo fo mai i lunga ringa ya angi le fa nga ke mo le ya yo au le ala ka dia le di fa ola ka dia nga ua so ye ko ki pa ai so ye ko ke pe kai fa pe nga la kai mi ngai ta inga ta mai palim ele o ta mai palim ele so si ai e si i le kaimi wa maia wa makuai lo wa ma wa kurang fa le kongul be yo ai pe o le ai fa fetai le la u le maliato i le ke le o ngisi o meo lo fa mana lama ma fa pura pura awai ele upu fo ile fa mai au yo ka ko ka dia ku le vale nge lu vale se tu lo fa fonga la tunu ai ale kali fo ele fa nga mana lama vale la fa yo pe tu langa na fa tai asiata i la fa so foi fa vai lolo foi le uso ya tui vasa ye se tem koi fa son finangalo ya le ka ko koi fa pura pura tu le tunu mo tatu tu fa manatu atu ta yo se tatu tunu ya le tatu sa ilinga malo pe on tatu mai le tatu pale mai pe ona fifilia ia tatu tai sili e tu lai mai tai le fainga malo po le tunu o sa mo ne vai tau ya o te lo foi tapu inga le ana fa fe nga mala inga salevi mo la to fa tua i so o se fata fa tau le pe ona ye le fa mo e ui lava la nga pe yo isala e lunga fa maku e fala o mai nga o ai sa ko kuri roi le ala yo o mer kai mi o le fa skai nga fala o le alu fa fala o sia ka ko abio o la ki le o so mo le mesa fa fala le la ki o le sa nga ka fala yo ai pe o tu langa na okay loa wa lava ta so fo ilo fingalo asia ta pe ona mali ai fo ilo sa noa ia fai fo ma fa manatu ele ngata o se tatu tunu ia ai o ta yo se tatu tunu u tamata i pale mia le sui pale mia male ka peneta ia ngata i leo sui o vang fa o fai fa tu tuele tu sa mo tati o eneta ia ma fai pule umal mota o fai pule umal mota pe ona ia pale mene ile nei pa ina malanga fa lona siata alo va vekai mau ese le manai o le tanto o va ai le tau lunga le tau so matua ese le manai a fa tai lo finangalo mana malama mai o la foi le tu ala lo matulanga uma le tatou foi anava se o le ai ki o ia le nganga o le kua ye le sa o konga o me ke faia iyo ia tatou fa tai foi le tatou fa mai te o la foi fangu ma me umala ia nga ta foi le tau so foi i Australia ia tu vasa la fokuia ke ka warunga mai le ka ko fa so ko kolu ele nei vanga la fiafi ia ona fa uma toile sa utala tatou malolo ila ia le vanga la fiafi malo fa tai ya siata ma ya la ka ko fa so ngai ya fiafi le fa lo no foi la to fa pe foi le uso ya mau tu sai foi mortato por calame ia sa le lava e mongi lava fa wa o le ava ko vai o kirin ka sui o mai tu le pa me o mai sa mo ia ai sa wa o lo winga ia ai paule me wa le ngai fa solo me usu ia le voi fa manga le mo mo fa sui e ko inga ia ka ko wa so sa mo a nga fa ko so mai la so sa mo fa sa fa ka si maka ko ngi fa o ma sui ko inga anga ma fa ko inga sui ka ko foringa ai wa ku fala mela o le pia ko inga ya wa pe e ala sui foringa o Mr. Mori ni nge yongo masinga ai ka malele la ko io o le me ai uire ka ko o sa ia ka ko kan maluia i or ka kai pe ore au ka ko ia pe kara pakria ka ya yopu ia o le ka ko karia e ala nga me le ai de karia meleanga ai o ka ko ia sa mo fa si le ai fai pe meleanga le fa mo ko yopu fai meleanga vai ka ko le yunga e ka ko me ko nga me umalanga le la ko inga mai le unga fa mo singonga
e sau ai ko inga ia mi milo mai malanga si ukua wa e se foi le me wo ia ka ko sa ia ka ko kap ia maka ko fakar ia pe ko mangiar ngi so wa inga wa ka ko ia lo fale tuai au fa fonga ka ko ngu ya ma pero ko lo ko keli au ko ke poli e oi a fa mai ia so au to ke polo jarwe sa ili se men no foi o to ale foi to sa boy atasi mau to ya mangu ya kele ka ko bayaso ile so por tamama la lo mara pa ya amene so tua mai manuya Ngeroli mag. Ole orka kamari pewa anu arka kamari lang nga vaya so ako madiu si makuko inga foi ama si matunu oyo. Ole la waru pewa kau sau pe ole fa per ko inga ora fe lang mori mawor family si. Você tá pra mão, você avanoa? Ya, sago. oi sorry Sago ba? Foi. Você avanoa nei e aí nai wo foi ma paanga. O lo tabu muri foi tato por clame, sia muri foi e nai lo faanga. Io ia ma famanianga ia so foi pe na ia le tina ya pik mama o se wo mama tato por clame tato ia o se wo mama foi ia lalo fale o la to. Io manu ia tele le atoanga foi o lo aso foi le ne yaso anga le to ya mo ia marka ko kamala manatu le urka wa umanga fa matai mai tua sio matu ainga foi e farasela ele só fatura fale mo mau e fakaka mi kamera ni foi le pe fa só fakaka o mako ainga ia fa Come on, totally. Sa manu ia tele lo aso soi foso ia ngale le tua ia mo pela lo manatu awale ia wa ai fo me wa le nga si lo ngone o manatu le wa nga manatu le ia e mai io ai ngata foi le ia o si usa foi ia Etalin PI ia la pe on fa manatu le so le iva se furu lua tau sanga o son tu a ia tatiti am tuana imoti maola e pe ona ia le ne fiafi i ne yafu io ya o lo faanga ma famanianga mai proclame tata ya mo atu nei tu la fiat kana ngata ilea siata se fa mai atu pe ya nai wo fo me paanga tatu proclame o fentu su smai met sunga fa feringa ya a raren ya kopo seu malo o le kalesia fa portonga cristiano america sa mo lauri le wa pe fa tasi mai tatu proclame le misi ya ai o se tau tu le fo i se u fa le nganga e fo tu ina fo ya tatu proclame ia ngata foi leo stama na tua ia iona keti ia tama ia fenunuti ia sa no me ali ia ada akalaile wa ko vai mai asetai ila u pulo da mai wa sa papi ko ar ka ka dem io mai na pulo o 49ers soli e vai mai pulo e mai Mexico io malanga mamma mai no so mai America o se tama fa na wala fio anga foi la bi io ia leu so fo ia fale ula poleta ia le fa sauni la solo fu lima masina nei e fai fo ila na nofo ia ma le nga mo mai mi kia furge o la ia qualche fia per 49ers ia ma pu lo la fa ngai fai lo Aunque fa kuna li mau. ia mo sikai di ka ula Aunque fa kuna tala le mau ri. ia Ko so mele ila sunga li ku so ole me ano 5 ku vele ya o nga e au wai fo ila ia le a le ke ro le ya o la au Seahawks ka ke au fa kasi ale la ke ia wa e o so fo e fa mai o tato au se ke fa ia ko le me le ala ai o le fa fitai vi era nga le yo le tua ni ia fa fitai ia ye anga le ya tu o la ve fa una to fa wa wai le ona yo ro fa anga le ma ka surminguki mo moli e fo ila fa fitai fa pitoa afitai ai wo mapa anga le tatou Blue TV tautai ya e mai se ka ko pokala me tautai ya ia au ka ko pa anga ya a uma wo mai wa uma ku ka ka ya ia kuli la lo fareo ia au ku wa misi mai la lo fareo ia kuli mai o i Amerika a ku wo misi Amerika kuli ka ngo ava o kulinga ai fa fitai tele lava mo moli e toi mo fa leo toi la fa fitai tatou wo le ngola kala le ka pokala me mua ma o e mane tua mai la utala na fai tatou kala me mua no fai atu a fai o ko fa fonga mai e ko ke alo lo fa pokala me ngel tau tai ai ia fa kingo ko wa lo fa ya mau pe ko malanga samo iyo ia fa kingo ko wa lo fa matulanga uma ia ma wa ma o e ma ku vasa ia
ke le ao mea la e mau ai o le e mo ia fo yo le ke le aku i pasa ia ai wa ka ko fa solo i me watu nu mo la tu ta mau ainga Amerika Australia New Zealand ia ma se tato tu o Samoa no winga la a kafe mai la le vai ele kafe mai ko ai Australia ele ko ai New Zealand ai te tau ona ta pena lau fa ta no tele e maku wa fa pale ai le vai le o le a kafe ko fa mongianga mau ya faftai asiata ya e sa o le lau saudoanga asiata tu sai fo ima wa karuanga o lunga ka ko porka la mengi o tau tai ai ola o ma ko i fakele inga sole le saole o me alofa mai tangata pe fela nga yel masingi ro fa nga ka porka la me na fiafingi mo le ai se kuranga o kausi paka wo kau ne ko si paka asiata yo o le masina foka nguru va le ka malo ya la ese for kuranga la sikia ai mo moli le nga faftai ina ia tatou o mapaanga sanga le lei mai nei foi masini e vele ngata nga nao nga i mea o nga sia whanau ia whapia foi nao nga mo le whale lei a tili o tatou porklami ia pio na iaile le usa foi a Etelin Pei masi on whale tua mar whanau malanga mai whamnatu mas whanau to ina e lau ia fesili ma le sunga ia lau pāpol tano ia sanoa ia seta se lau fesili langa mana tua e si ta leo mo ka ko me mai le na mai le lua felo inga mas ta mai tai America foi lea io na tau no asiata e fe kau ia lo ia tau nu le felo e fe kau ia lo so kai mai asiaka sole ia la ngo fola pure o ka fakela la me na ma o fa kasia mala pure vai na ma o fa kasia mala pure felo ai foi se tasi foi o wo mai al tato por club ia ma se felo inga fia o felo ai mai ma wa ai tino ka ka ngo ya mun ia por pota ia se felo inga fia fa fetai asiata ia wala le lei saunia wa laki foi sole lo fa pe o wa ma salo fa pe peia se pomura wa kuku foi ai kongi mai pe pomura kongi mai ku pai ai ele stula pena ia mai tinama tu al fa felo ai mai i tato i sui fo tato proclame samone malanga fa mole mau siata ia e lo fesida kwa mau o ai lo pos le ke ka ua lenga la kusi tene mai Amerika ki lo felo ya le lo pos o lo pos o sko ainga o la el sa nga me o le ka filo po le pos fa fetai tu va sa fa fesidi ye ele lo por ala o ka le fai o le ngo foi o ka fatina tamiti ele no apone ala o ka le fai e mo ia wo ko ma ingi ia wo fai ka por kala ia ar ku na ele no apone ala o ka le fai ka mo foi le ku pa tama se ka ko ka ngo fesi du nga ka ko du ku na pe i wa mo ele nga ka o se fa sori ma le tama ai nga mo mai inga we ai mai sea ia ai foi wifi me voi le yo le limos que no va pe malo sis o sis ai anga le pos nga mo va pe alo tale ana o te tari tonuina tu vasa o te tari tonuina le uso ya mau ele yo mau tangata o se tangata e ola matau ile tu o se tangata e ola fa maoni ilana tonga io me voi la le o yaile melna ta o fa tuina o yaile va enga na ai lenga ola wale fa ya tu fo il sunga ya mau mara tu ala mana ya lenga o tangata yo atu ele ngata e fie feilo ai ngar sunga ya mau ai fie feilo ai foi ia ile ai nga man no falo io e fie mana au mai io e dulanga la e sa mau malo asiata o ke le lo po ke longa pi ola ki kel mala vale le fale o sa o la sa no nga okay lo nga na e mo moli le nga fafta i wa lo ke vaya o le fa kasi mari ko akele o ka ko wompa e malanga mai e manga nga o la vai ku e saka feilo ai mai lulu lima fata lofa e oi mela le ke fa ko asiaka e pi ola ki kel mala vale le fale o le sa o la sa no nga nei tu la fiafi malanga fa lo ia mau ko kasi ara kara le pa ya ko pai awangi e muri me asiata ya mangwia ka ko fiafi tawarunga tatu por kalamere ile ne ya viafi ai ole a fasala a ko fa pe mai a fasala ku basa
o le a fa malolo fia fo i le fo le umile fa malolo i mongi ra fa malolo le li mongi mai aso se fa o yo le fa tele ia ina ia mawale ata fai ua ile akar ka ko porkarami mori la fa malo mara fa tele sunga ya mau ia mai se foi mori la fa tai show e show to rua show tausi le ngai fa ya tu la utala ele fa ngo fie le mea lea o kongi runga kongi la lo kongi au kafa fa ka ba le solo ma fai ai tala le au loto vale matangata le au oina e le loto so na fai tala i tu langa fo yo o lau fa soa mes fo ke ba kuwa o fen fate tenga pena fo tu vas ai o lai ai fo i mana yo tatou te tu olua ma fa ngau ma kulanga fa penga ai beang o fai o le saolo konga e ngake ave esea le fefe o le saolo konga ngake ave esea le mea nga o le mea mongi ngake fa saolo koinga re kangaka ai aka ko maua loa la le mea mongi ma saolo le mea le kau ke kau ma fai e fa soa inga ngai vai la ie ke la ngonga yo kingo makangi le lei ele foi se popole ele se ma ia ai uyo lea momoli e lau fa malo ma lau fa teli ia te ulua le uso tulo tu vasa fa tai fo fa soa fa tai fo i tatou tala mali le wa ole au nga le o fa mo ngol tatou por kala me so ngafua ele ngata ole ave o tatou news ave o tatou fa soa ia ai fai fo masinga aka au walu tatou ia tau lunga le tatou por kala me tau te ia sa moa anga le mai le tua fa to fa atu ia te ulua le uso le vai ngol via tatou filo ai fo e a le vaso fo ai foi ni nai o tonga ia mau stand by mai fa mole wa tapa ia lo suafa ia ono ni vaenga fo i le nei vai aso walanga lepe i lo loma le telo tatou cases manisi lava vaenga ia ele ngata ole longo puia li el to fava aina for saia ia na update o aso faiso ia ai pe ma fai lava ono o fiso ta ia e te toe a fio mai lunga inisi o fa soa fa lo i tele maranga fa alo nei taimi alo fa tele mo o lua so i fo mai manuia Soifua. Soifua ya siata, soifua le maro la tuno. Soifua ya tuinasa. Ia, soifua mau. Soifua siata. Ia, soifua ia. Ia, le nasa moa, wa faa elo mātou waa. Faa elo mātou faiva le dei vanga o le fiafi. Ai le i vatua, faa umatunga. Vatula utama i hokia misi ya kia. Afa pe ke fia i le tau mawhale o le keke sainga. E le keke sainga makaukia la le oia. O le keke sainga lea. Ale tau sala matiu e ke mawala ngi usila ngi e wo tau sila mai a fa pete fia ile ke sainga try la ma test le kamalea vili le numero lea o lua fitu fata se fitu o tasi o lua fitu fata se fitu o tasi o fesili iai e mawhaio na la tau oka faya oka ya me se foi ya fa pe o se ono se dairy fale o loa ya taste lar kamale ma ka ukia le recipe o ka ko ke senga ke si sila kwai ai fai ngai ya tau sala matiu ke senga ya le na wo tau se vili le numero na au foi le uma e ko medi me kia ai medi le numero na ya na e alu le e fa tau e availa poli sa fo kila ni e fai fo na fai se oka wa telefo ila tau au se talia ma America sa ine ye wo i mo la tau oso makua ko mo o a fo ke senga le ya tau runga tato programe e le devanga o le fiafi ya malia fenolo fina ngalo sa mo o le a fo isa fa fonga le nei fiafi matua atu ya te o tau le fa fonga mo matua upu o tau le tato fainga malo matulanga o malava ilo fionga de tai ilo fionga tama tai pare mia malau ka peneta mar fainga malo ia ua masani lau faafonga ile longo puia li asiata ma tato por kalamio le tauta ia ua masani lau faafonga ia se au nanga e sila fia telele a fionga le sa faapito o se au nanga sa matua tutu malosi itua e una inga le mau ina ia whaatau nu ina le wha moenga o le atua ma le whaatu la inga o whainga malo o le Blue Wave ele au ngatalo ngutu e tau le mele leanga even le fionga tama itai pale mia le fionga tai fono o mingi ska o ma sa auto va mai le lau le nei ma le official nei na o la to io inam agree yes
A kele langi kalama ioi. Ma avatu le tu alalo le por kalamele nei. Le anga isi la fia le leia le fionga kama ka ipale mia. O le sao I makau ma ke le a koa. Ioi o tu langa I tape nanga sai ai. I le whainga o whaala wiloa. I le whainga o tu langa o mai. Posters ke kele ma mea o ma. I lunga o le social media ma le online ma le kule inga. It was all done by Blue Wave TV. Yes. O aka uma ngai nga whai ei whaala wiloa billboards. Ke kele uma ma mea uma. It was all from here. Pulo whaafonga le tunu. O lapa. Nga lea kau pulo whai wakau. Fongi desu. Rawinga la lau tala. E malama ia le fionga le sao whaapito. Malama le whaasoa asiata. Yes. Like wakua I le whaato whaala inga lea ngai kangaloa kusi al whainga malo. A o le mātou tiute, ma le mātou ngā luenga, o le longo puiali, o le whaamanatu, o le whautua, o le kualalo. A avatu e whai, vi ia le ali. A whai fo ia le whaia. E le iase a whainga. E ia o le upo e masania, i le tunu e tū manu, ai le tū longolongo. E le na hoa ufo ila, tele nisi o uso a whaasalalau, o nanga whaasalalau, o lo o mātou whaia lava, le ngā luenga lava le tasi. O le longo e ofo ina inisio tangata e leo ni ala leo whaasala lau au nisia o supporters. Lau a latou langona uma le langona le tas. So se ofisa lava ke wale maua ila utala po so tangata. Ai nana o whai atu le tala lea. Ea wa masani wa ma ia le fionga ile. Tabaita ipale mi. Ele tu alalo al tatou por kalami o masangi o efo I muri kai maro lofa ngai por kalami to te sila fia le ele o ia se fa sumu ta po se le e lango ma tua se lau pasenge le lango le fenga malo se lau pasenge le lango kai ka inga la fionga le sa fa piku ai pe ia tatou fa na ui matua le ngor kala kuspa ia a se fa ngau e fa tonu matua ai a se matua ona fautua lea matua lalo le whangau e le whaakongu e whaukua. A avaku ala e kalia whaima vi ingot. Ai a avaku fo i ele ai. Ele a whaina. Ele a whaina. E toi oso fo i le la. E koe iai fo inisi ka i o le rumangai. A o le anganga ia ma le loto a do le nei porkalami. O le wha leo ina o le tō wha ale atunu. Whai kaufia afe mafi. One of the most viewed show. Peo show wa isi fo I kamali I longa wa tele viewers. Luingo la utala. O lea wha leo atuai. Fina ngalo. Au whai kau oku ngei whai mo kilo la laptop lea. Mo kilo telefongi male. A umawang ka ngaka wha ale fia ngi ka ngaka ho ilungo o komengi. Nga se kasi ape ko alua. Ngai fai mea fa pe ngai fa le anga mea fu ile uti se le fai a o le fai kau fia afe mafi o kanga ka uma e ioe ma amengi ile tu walalu ia melea ana vatu yo tafa tai yo malo ya tu watu yo to tafa a lele e vi ia Yesu a lele e onga ku ia le o fa tamana o tangata malona tiute sa taunta to fai ya, tau rungal proklame. Tatu fila ila soka yao. Ioi, kako fila ila soka yao. Maua nisi otonga. E ka kufa karangoanga. Ai se price mo ta yao. Pa se price yare karangoanga re mo ka yao. Ioi. Au stara noanga ole au tau te ifo. Ili telefo se fato fala inga yono. Tatala ila soa ta yao. More rea fiafi. Asiata maritato proklame ole tau te yane. Alofa tele mo auto. Soifua. Memory.